one baabi anyo ye no baabi ana wo no kroketo na wo mu no usika no obetumi dia bakuma se na one amanfo kra dia besi agan na ye ka defo kra wo Ghana ka obeka ho enu ti eduru baabi a kroketo ye firi mu no momma ye ni emfiri ho ne hwa na efire osia chi nyoda eho na utafire onofo eduru baabi no na akwantusema ba wani so dodo dabi ukura sika ka obetumi aye adwuma o Ghana mu heye na ene wonte nkwankwa no biase okura sika ko obetumi dia aye adwuma pa wo Ghana na wono so aye wodefo na wono so aye somebody enso so meko no wasimetu kwa kwatran bruchi mem eduru baabi akakra bi e won ho nyina wotimi proper ase ton tito no de ko obi ho kura connection ma timi ko dini sika no obi ho kura no a nye obi na kwantuo eboa no enye obi na kropo twedi ampobɔ no akwantuo ebedi aboa no obi ho ha wotu kwa koduru America memu no okoduru London English no okoduru German memu no enyoma kuatia no seka wotra ne Ghana na wotra na se na woye adwuma efiso o Ghana no na ne nsaso na chi adware ewu kakra na ne kura no na ama na dwendwene no eso ate a onwene nkɔ baabia wo kura ni dwetire ekura ni sika ene wo tu kwan no hwɛ sika na kwa akɔhye ebewi akire kura yasa abɔ na mana betena omem de ne odie kura no eden odofo baabia ne ha o broni kura no kura yantra wa hogoro so de abaye adwumaden enso na wo Ghana no na wo apafo atu omuka baabia ne ha okoye no wasaba bisi wachie no ene de wudie kura no ho den ma ho na Bible amayate ase se wo ba de wani monyam ne wukuno enso aware a wokoye no aware ne na dibu awo na wukuno no hwe wiye papa na konwoma bɔ no enye kura no a na entese kura na emuze ye udi na fofo achi ema yetu wafutu bone no ene de ubedie kura abo enka ne hwe sika na ukuru de ma wa anopa ye musa se wo mutu wafutu bone no se sika na anopa unya bia na kira anopa so kura ubenya bia na de kira wanya bi he na wa adwe se be ma no enye o na ye na obi kura enya waye na mpanifo se yi musu ntia sika na brantia na de ma wono na keson enso amanfo tutugu wasum no oba ho ofe bema we de anya so bema no na we de bema ni fufuo so nam ni chance tire we de hwe wan na ka kire o omo jejew akokun ene wo ye wo sama bema ni ja wo no wa hu abraba wo mu bebia ne ha saka utra bema ne ho a bebia na mo ne nam no babia na mo ne nam no na eye kama na ebo yie pa yanka hu se dwumadie bia ya fiti ase no se ya mayani kɔ ho na ya mayani amre antra na se ya adwene se die ya babia ye wɔ no sika kura emma emfaso kura emma na se mfie miensa nchi ya de senya nkopon sa se wo mmoa ye na won toni supangu so na adwuma no bepagya mi wo gidie mapase bepagya emfiti prekopɔ mpose ne mugya beba edu babia adwuma wo ye wa adwene to sa akatua na nye babia ne ho hye ho a ebia babia wo befira wo bekɔ no ukoto gem ufiri nkranim enti me ka kira wo na se eduru babia nye de opa na wo benya ni mprempren enye de wo pɛ enye sika wo pɛ ka wo pɛ se wo damu no emprempren no onya nuru ho sika sam no nya nuru ho eno nti ema wani nkobre se obi atobi no enti usu kwa kotobi babia ne babia wo no mo wani kan babia wo no ne breso a Yakopɔn obepagyaw odu kosimfu tomu de wakoma poma so eno nti ene na akatua sam anya
Odofo ye tufu se akatua ne nye jai ko baabi foforo no wako hu asem na empo kra no wona wo tufo ema uche adwuma na ase akatua ne nye no baabi na wo no na wo hoto wo na wo hoto papa ujai ko baabi foforo ye tufo no wo hu kwanhia wakohia baabi ane ha apone baabi anyowe Kauka baby na wo ye adwuma no kra no a ehɔ na akatu asɛm no enye kra abosumi bia ne ba baby akɔ abosumi mienu bosomi ensa emma afutubɔne no ɛna ma asɛm a meka kyerɛ nyina ne sɛ eduru baby a wona wo ma wo futubɔne a wo firi kro ketuam sɛ wo ba bɛbɔ bra wo kuma sɛ no wo ba ya kra unya baby ana wo unya baby ana botaya wo di firi kro ketuam ba kuma sɛ no ene wo hu adwuma akwa wiu ene krono na ade hu akohwem ba sibra na ade hu akohwem wo ye wa adwene se ka wo ba bisu adwuma eso na wo kroketua mu no na wo da ketua bim kama wo eye abusu afie o ma yatu afutu bone ene wo hu anoti odofo amasema meka che ona anwumre nyina ne se ma woni kan ba bi a wote adwuma wo mu wani nka awade a wo mu no fane saa na hyebre sesafo ani awurade apone baabia enwoi eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omuna samoa yo Oforisuo edase enenso eda nyame de ache yen ebeda nyankopon ase because ontimi nkasa na onyi nyankopon frim enyo do pe na ono awurade no oye nti yaba ne se ne ye che ya tifo ene ahwefo mi amede she ka edu one woyere mame Millicent ya chiawo because ona wama mi amede she ka edu kwampa amana sa katachese so uko wadamfo bi ho ese wo pebese bi ana opesika bi na odane ma wadane irase wanfa ma so adane irase enti ya chiamo Oforisuo be ma na sam na ode aba na safo moonlight nanso eye powerful Peter mo wayade o star na nipa bebre sua eye Oforisuo opone ba bi anwa ye kasa sante kasa edawo dada enen kra ya ba kwankwankwa busa se opone kra no ase chese wonim na na Oforisuo me call manhia enen na manhia de yi o kwa na hu amane ne amamre na nya sam ketua kra wo manhia me call Openso FM ko di men komobi na nya sam kra dina me chiawo ajema yene nyina ajema so a ono so ye producer o ajema won so ye chiawo pa enen nya sam ketua o fikisi apuane ba bia nyowe yentimi nyina so nkase yenkase akwantuo nyewu se empanifo san akase wotefa ko a na wote wade so sa kasa no ne apuane no wanhwe ne wan yusu sebe o box wa sebe de kuta obia no madika kase se okoto se ode abufuo koso de ni kwasa obu na pre yempese meka na apuane ne mu nkyiremu no wanhwe na de koye se anyanya mpanifo ya so na se wotefa kwa na wote wade so nye sa na kire ewo kwan be so apuane ne ye kasa bia yaka to o se babia nipa wote ase bi nyankopon ahira wo no eduruma bi ho no mo a nanka wotena ho a kabebo abo na de tie nie hwe ye nwa no mo makowu desert so a eduru ba bi si yi picture ne bi kire wo a nipa nankasa chese nipa da sani a wote ukrom na sebi mpredua sansukom de wa wote ho no wase sukom de wa unya nsuo nom aduane wona wa na ofa watre ede ko kitchen ekote de wo pe afede ne ba ya ufiri sa no ma wo mu nyina obi wo kura ne papa na efie kura ye wo be na danfo bi be influence no yesi ye utimi fa ha fa nsuo utimi ko Italy na ba bia wo fa no oho eboa wo ana se wankasa no beboa wo ba bia wote na wo sori akono anyanyam bia no wo ho kire wo kwan bi so sa na pese ya kire wo we ya futu kase pa futu na no ye nwanum bi frɛ minim so Oforisuo mu nyae ni bia wo mo so makoka hefa se kuro bi ye frɛ Cecilia se hefa
na the way omusi kamu no omusi hajia bi na ajeje omusi ka ne mo ye de wo kwa ne aka cho se wo ye de wo kɔ no ye de wo kɔ baby papa ne ye ba mu wadwuma so asa ye hwɛ ewiase de akoye no wan hwɛ yie no wan hwɛ su box wa masa ye kra tie kan wan hwɛ yie a enoma obi di 6 better no 9 but ene ne ye ka se check wa brabo ne check wan kasa ho hwɛ baby a wote no edi asɛm na asi ampa edru ma bia nipa bia to na mo free sabi kroketom aba krokesiem abaji din ɛwɔ hɔ nanso nye ne nyina o nani nyina o omu asabi omu okumasi krom ha no obi kura ɛda na woti mo kroketo anim no wo ba wa kra wa busuafo se me krokesiem go ebi kura wa twa mo mpoa wo de magimigimi o krokesiem wo me kwa ko bombra wo ba ye no hwade na wo ba be ye na se subaya wo ba no wo ba be ye eno na make cho se suane ye o enye se wo ba krokesiem na wo ba wo de ho ba bosom gangsters bi na seven predators e bi kura krom na krokito ma wote no na wo ye okay wo ho ba ye ne efi abaso wo anko krom ma wonye ye ma me nka sem chewo ye oni pa bu okrom ho a bebia na omote no sebe na edankora aya atakwa me sebe yo eno mutimende o ma ye odefo de pese ye kan nyina ne se bebia wote bia no se wo hwe na ho ne koyie ma wa me ofoso me to akwantufo me mpe o tama ye ti krom wa those days ye kotonu na abaso kotonu na mafo ekobo shushan eni benin me kotonu na nye ize sata mo no kotonu en na punk bet ne punk shoe abaso punk bet ne obet bu na punk bet adade bi bo ano se wo kotonu no anfa bi ama ana anfa tape bi ama masa na wuntu kwan o eno no sata ye sinkete na medwene hu se me sa kromo no me kwa hwe amema eduma bia yusu box o enti babia ne yete no sebe na ye ho hen ha yen do eno nche se omo ko en sebe omo ye mistake nenso ofosuo nipa bia di nipa bia che kodu babia na nsa hyenam ye mi hu yanka eno na ye ka enti babia wo no mesrew eno makoyi a mesrew puane babia anwe okay da babo ne nyankopon na na ede e lift nipa ede ne du baby ofosuo me da se pokwa bra bra si mami ensa wadaroma ai obi mema ba ko pekura baby a wuti bia no fanisa on se de sa bia ne ba no ye ne bre e fan baby kese pa ye ne bre obi wonu ma baby a wote no timu se e hodjo pa e so stay na o se be free ho on e meche baby a wote no akayi nti no ye nka no nanso bia ye bo sika bi e wo adwuma foforo bi no na wo die medika na obekọ no sika ne die de bema no nanso na pressure na da na so no na wo hunu no ho bi anye yi na ka wotena ketu ani mu ana ka wode kọ na ni mu a aka na so be de ebedwo no obi wonu ma adwuma wo mu no ogi sika kese eso bra woda wona o oda wona e ye ni bre se ne yetie bia no fa ne sa egira wo mane ma bebre wa warrior shedi abrabo ne si ko mbia no wo ye bema wahwe wakwan se obetutu niema yi oye oba so wahwe wakwan se obetutu niema yi ne ba bia ene ha ebia nyame ayi wadom utwi obi ka ebia nyame ayi do wuti obi nhweso na wotie no ana obi ka na wutwie no enye wadwen se ebia opesika bum na de tukwa akotabro kire dabi o to bo se ne kura bi kan ne ekoli ne wo libia na bla wonim se ne tutu for discussion o ye wo libia no shede na menwe kan sa na tie ye me bread desert pa ne ye 75 e ka me ko desert o mu nyina ewui se me sheda mo story pa Canada ko je se me fa fu ayi o bra se me ka me bo libian komo tijali gatron mamna me bere no nti wo de fa gatron no to wate nti da ko be di ho nkomo o hwe se de nipa esi bra udu desert babia mbusa mo se na metifie kura no aden na mant na ho unu hu se okoye minno mi hu se me koye ka otena wase ka metena wase ya sometimes kura no do ne yi medie fi babia na makode mabade ba me ba ye no na o se me fanya se meti kura na ka o se me tususu kama konro me se me wuya aka me nkwase ewuro efiri se obi ne se blood nam eti town nti no ye di sinemom babia wo tie se wo hwe na hodwo de a anu anje so be move tie ne no
na ne tena na one ne tena ebeboa san say wodi mampomrika butu mampomrika ama akokwohwe ase a wudimi soriye medas okay abrotia Osei obe mama mencha ye tiefo nyina na me na wo mase na ene so me de ame so me de ka to awode no so ene se baabi ane ha se no no empanyi se eso akokokra ene so obreko nso de ena obonto ho ene empanyi se omfa ne ho emmo enkawa ni nyina ne se obi wo ho a osore na se bia na fefo ana na tipenfo na yonkofo ya woni wonom eti krokuma mu se bia wonom eti omu na echi a obehu ansa wono so asore wote dase abra no ama ne kra so obi wo hokra Osei obe ma ye kwaye nkronkuma animu a owie Jesus pia Jesus ape na enkofo me ma wo mu bag so ni nyina ne sa watena kromu ho ache wo se wono so tu kwan na wo baby fi se na fefo ya wono mu koye ye bi beto no ho no ya ade a wo mba ye togo yi medi shoe ni ade wo kan boot akola bi bese wa hyehyɛ ne jeans ni ade into office wo ye boga waba into oba ye so sometimes o mo ba boys no wo be hu se wa wo nhye dan ni bie na wo ntu kwan no girls bi wo wa no ma ba abaji into obi timi gina sa ade no so se me so metu kwan bi enso no onim ba bi a okwa akoda enti ye ka kire obi ase nyankopon wo bread mo obi a sa wo branson yi a men pepere wo ho na okọ pepere wo ho a wa hwa bekọ akotọbọ nka bi mu a ana sa amena bi mu a ansa na wumpie no na ho afa papa ye nte no ye hwe wono ma o makaka akwantuo ma wono mo tiem enso na dana nkofo beba se ye sere mo na obi kura timi bon monyafo Kennedy akompre ko Japan se wa ye bi pente no o meyi wo mu mfiri ba bi o mo no fi so mo wa ho kire mu akwantuo mu mampanyin nya adom na wonfa pre mesesa wonom na nsen ase de o mo na Samuel Ken Syria fo bi efra ye o mo so mbeblo de wo ho enti ye nya adom na ye mampanyinfo aso nti no meye enso dada ye beka ho asem na no that very night na no ne nkofo nso so epere se wono mebekọ obi wo no so place so obekọ enti ye ka kire ye nuanom enkanka ne mabuno ne se baabi a wotia no won high dan wo ukrokuma mu ye se nipa bia ni wa asabi onte dan mu obi ani wo te sa no ma wote duankom wo ya dan a wo da dan mabusu adan se ye atakwa me dan krampo na wonim sa wo da ho wo ye safe men pepele wo ho e wa bla wontua water bill bi wo baabi a wo na utimi ko bu nso bucket 20 pesos na so no wabusua na afa wo se me bekuma so beba na afa wonya baabi a wo beda wo du ti betokra na ho aye den afa na ebra bi a ensanfra no na do ho kodwan ne be si blafo wono mo bokro no wono mo so wo mo yensam one de e wo sumase wo be wo se woni choice bi ase e wo se wo de wo ho ko bata wonom e bi a lorry fare crowd be ko back to your village kra na se ukrokuma enu krampo no na wonyanti ye ka kire obi ase baabi a wotie no ma ho ankasa nso wani ma ho enye wo de ye se wosi achinya Osei achinya oda wa na wotafe na eya no mo se bube se wonse achi be ya entisa wonsa yem sa ebonten ebe ya oda na sa akwanto be ya oda entisa de wo sweet home efie de intimidisi ase obi amena ninka baabi obrede so enyankopon so be kwa ono ankasa be ma so akomedase enu tie be kai akire obi bia wo wo man mu ha se ye hwene aye baabi ye tie yi a Ghana trembe dedede o na pone baabi ni wo adwo wan hwe ye baabi a ofu se honye no obekwa kwakuto jim amma wakase mihu yanka eno so eni aduro 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 hello Osei Obama ye 36 ayo Igbo national mikia mi papa sofo na mikia mu afama so kakredi yo na ebi ani ha ewi afi wa hu we party amekomo a ahoju a Osei Mpe Yiso kwa amekomo na ni hu kwashishinu ebi ani ha etie na otim no ohojo kutu o miwra ahadie mi mpe na yen kone ko tete di fufo na yen tra oho na ukọ ye kura no ete di amuti first no unu ku ne wo tete na mu ka no
omo top money e bi omo 10 cedi susi o 10 cedi sa na yani 20 onu so ni unso wa da wale e bia ni ya be bia nyo na kupon chira mo enel so de mo di ba no Peter akapomula to be ka se enel so eye Peter bibi owo bi oni ki edu mi ki amu okay apuone baby anyo ye hello Peter ayo Peter the boy like the period and that's why everybody come up and just go near or him there. Now never deal with you. The could be out to the like to thinking. No one when you are the open your yet you are me out to say I can say you could. I feel another better go away jama to not to call bo. Let allow the prison again Gatiaba. It's mommy I mean take cool. Any net we could to Juma. Yam by a coso. Okay. Apuone babia enyo ye. Hello. Kadi samajo. Majeso. Michia na hima. Yo. Omo michia. Police ni na kanika jene ko police. No mono na no ka yo ko galere ma sanya ko. Wa fa ya ma wa fa ko ankan. Ale. Peter Papa no papa. Ya wa nya ga ko galere. Papa ba sei. Police mi chawo pa. Na sama di bai. Oya. Babi o tribia mo ni so. Oya se wo ti soro. To be dia obedi ka wo ki kamta na bo so kuma do wo. O ti ko ma to pe. Ke na no Libya. Na bo e ko huno. Ke etetri amanu e ko huni. Da etetri Nigeria. Etie ma mu ga na nka we e beba. O ti babi a o ma ebre. Omono na menya man so ni o. Na hima. Meta Asem Mpe Nipa. Okay. Hello. Hello. Baby ane ha apuone baby anyoy. Baby anjoy we a master Bronina Pala and Jonas me do wadra doko jachi. Okay. Papa. Mpacho na mboni nyina na omo soro no. Odi a omo watakra no. Na omo nyina hene na abo pete. Na akoko hunsa pete wo oninwi nti wabo akokora obi so ba akokora ya na asamka akoye den kakra ode mo bache na akoko ka kire mboni nyina se omuyi oyene foforo na pete de zisi ade woni honjo kora ana mboni nyina jitum ana omuko yi akorma no zisi ai wonso ya ohene a dia obaka nyina na omuti nti dabia obia basira akorma na akorma so mana base mo kwachi akokwa bambreme ta memfanya do ne ma hoho no sa ne bana baba chi akokwa bana na akokwa no su start isu na akokwa no su start isu minimia nka mema si nyina nsi nti na akoko ka asa akromajo na akoko ka asa akromajo sa akromajo kwara nti dia wo bia fansa wonya yira masa yira no enkwanja bibi anjoy medase mi chajo adoko jachi fo nyina. Okay. Hello. Papa ofoso berema onimnyamfo otomrosie ke du gas oven ko te se obi anim pese berema we de nyame abone ni monyam na ni mu de ga ya hwe na bodwe o ma me yo ba ho ke o kame ma me Asem de amebre ba hu agusu anu nwumire o de ya ben ka ma me present o de hine yiri nyina ne ye koka no papa sesi a Asewasi ho de ntu bon ben koka o hine yiri papa sem enti ozo se ba men ka ma me Asem na jai why Asem be sie nwumire le ba je ba be ka fo nyina ajo ejo so me jidi se obi ahụ ye papa mo no
Yamesha pa. Team no more on Kaye, Yamesha Mawati. Nyametiase. Yensu Yamutinda. Yadakra, near Tim on them. Timo de Mamu, why? Nequaswa. Here pa. Baby Anha. I saw no a mood pa. And commit to me, done no pass, baby Anha. Kagana dear. You done no. Oh, serious. I'm done Ghana, baby, I have pa, and that's what take an apart, yeah. And not dear, can done no. Oh, a babra boom pass, I said to Namua. Naka said, baby, and Hanamete Ghana. Ah. And so, Panina, some Panina can be a win to me, no. That ain't baby, and ha. Young crockery, one day you know, high, any idea. Baby, a year, you show you near new honey. Sir, the one, the way. Eat here. I'm a pastor, the Mediaco, KSC headmaster, old one, no. Papa will be on the care to make a poor mononomic chamo. You so. Hello, the champion station, Papa. Mama, if you are swami. News for me, boy, I mean, okay. Young fancy, happy birthday, Cassiama, you're a champagne, your man, happy birthday. Okay. I mean, Shan, no, Yanakasi. No, cause one more you man, I get you was through. Okay. But your Canadians were good, dear Papa B. I mean, shout. Now, the Americans will go out, baby, I had what you, and so the fear in your family. Dear, be answering it, and so what they want to say that idea or didn't know what they could have my the money so no bay. And so yes, there was almost to be an it. Your pay outside the one look at no way. So better to go now, what better dear, what's now, man, now, what you go out to men. Oh, you bet you wow, room. Madam, I say, bye. Okay, hello. Hello? Baby, I ha a pony, baby, I know. Baby, ha. Jacket. Ya boma pasuma kwa juma papa eye Kenya tituba agrati ya wa yeti konkwani ya ni ete brama ya pie kuba ati etie mo efenpo onko to moduma about tini so uba so otu kwa uba kwa tie bia nya neto apoya ma bia wo no kinkete bombo mate kitau ebeye na kitchen no makata be na kwano na ebeye nkani fire tamatika futoya modiaba modeteki e babuna ya tiso ya kupotira mo pa Benjamin ta kwa dia makra. Okay, hello. Hello. Baby afre udin. Ni kasa free lafi. Okay. Mo futu amode mari. Ayo futu papa. Ya tinko kwani wa pa de ti ana mesomese nti ya fami kutu pati ya bikata free ya de pa kutu sabia de pa ya mo ko se ni bi ya ba yere ya fami kutu wa okay ya hwani ya fa last caller na ya fa ofreni nyina nsi hello my radio set ne kwa from mane kwa from hello ya fa last call na ya ko yanim ya fa ba ko pe na ya enko yanim hello 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 last call abonetaw mi enko oyini maje so blow the best maker center bo san blow no okay ne dia wasari Asem Mpe Nipa da bia de foforo ba na ba bia anwie no ye na nanom panyimfo sa berum buye no edi ne ya mi se ko medane no ko sa tam na nipa no so sa enti first yo tinya bo fre bi ti di ne ne se de mu aye de pa sasa na sukuru kwaro na kese sukuru anko bi kwa nya ohwe na die na nkwa bi osukui nya se gesta enti baby anwe die na so no ye mo ye so etu kwa ni bi o man ye dia no o man no enye na akọ na akọ wuzu oh se wo ko na se o ne se emu odi na osan
Enoti na ne tete ne tietia mu nyina ne se baabi ani ha enti trawase ne pedi di papa bi e fonzo baabi anwe no munye yi amanu ye ne setimi tirema yesu ye ni hono di asem sebe ye beda se na ye de ofra no nyina ebesie akato ne bro na ye call Sompa TV na ye besere se dwumadie nyina da edam live e Sompa 93.1 Sompa TV ukọ social media handles ahodo no a Facebook ye ho YouTube so obehu Asem Mpe Nipa Oforisuo bema ne na pamfo ni nyina da e wo ho a enya asem keto akora ye kone subscribe ni ense na afoforo eso etie bi emfa emfiri ho na bibia enkoso kama muamunti ena sabe producer ye dware eba adwuma said ye beya monsam ne mo hawo nyina da mo de bedan Asem Mpe Nipa ya penpoma sibre na yede ama eno tie ko Facebook no so ene YouTube no eho ena ye betumi etie bi na ya hwe bi enso ede afiri ho akakakra bi na ye ko Sompa TV na ya toa so ede afiri ho ede ama ya hwefo enyina da efiri se donhwere baako ewo radio no so de eye futu sam nko a asanteman age atomu ya ma hwefo nyina akwaba eba Sompa TV no so ene ye chuada Ejuada so de ya na ahokeka no ewo suru ye papa Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre enwumere waso egusu a wutie na wani egusu a wohwe ewo Sompa TV no so no yamama kwa babiem efirisa muni ho a Asem Mpe Nipa yeni ho womra samoa ewo ha saa ena udifo pokobena waje na adwa wo hene yire maame yabua akua asuama bronya woya abrewatia enso ewa ha na dwumadie bema usuka ntankraka chief executive producer anada Roma ena ensemo ede brew enne anwumere wakunchire ede ato aproso na yebetu no sre ene abasa na yede amao mampike wono ena echichi mfidie mfuruma na ya mensa brapa ka producers no sa ena oyukoba enso eka ho sa ena ekoba jesi nkodano de omye bababafo nko a menwanwa papa uko MC awa mrantie we ya da Roma na social media handles ahodo no Facebook and YouTube no uhu yen efafiri ho na utie yen enso ede efiri ho na Sompa TV a muhu yen ewo so yi mrantie we ada Roma ewo MC a na omoboa na omo ede ye totototo eso esa ima ewo ho sa na school fees enwumere obo adwuma na Buffalo Soldier abrantie tenteke se gramo no ewo ho omo na ebo adwuma enwumere nana yaw ye adwuma gidi David enso ewo Sompa TV eno ewo soro ho a odi dwuma kama kofro bofo mpa bema suketo am yipebre na se Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo me ena meti adwam na me dia Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so ena yencha hono do ba no anya atrase ene echan da ene asem se wampa bi antia wa ha ho ye papa efri se ade tia ade sa nyina da emre sesa emre konanim no na ensem no dane na yesua de frim na yehwe sede yebetumi aye aboa wona wode wonsem eba se sisisem ne apo mentem wanse no yebetumi adwo ano Asem Mpe Nipa yebota ye kase pa no wo ba pa mema wakwa aba ya ja epom te sei me ho ye onyame adom paja wone ne kakra na wone ano no ajo montrent nyoma na kakra ewo ho mayen okay oba pa mema wakwa aba biem ya ja me jo so bie wanum kakra wate biem kakra said be your man for better was some our cano. Ufri in a baye. Me bacho me free a walk about me what race course. Udin de say Pacho me did the mammy yako. Abronoma. Pacho. Ajo. Ukrum pane. Pacho me free agona samai. Agona samai. Pacho. Papa no she chief ya no me friend say. The hat man. Catchiri. Ajo. Okosese. No yeja. Amen ko kan asem kan asada. Osei Oforisuo asem na odi mi die no. Amen ko kan biem. Abronoma tie na
hawa wo dia beda Asem Mpe Nipa say yemwa wo. Ipacho den ti ama me ba ha ne se na me ne be me bi nete ewo agona saman ho. Your friend say Ipacho your friend Frederick dey. Frederick nehu. Agona saman fo nim say Frederick na your friend no. Pacha. Edi fufuro bi anka ho. Baby. Ye tie o. Ipacho me ne fa ye funu. Ano ma miskase me koyi ntungu na me di sa 2.5 ne dwane ba race course ha ana mbeda baby de kwame ntwi ho na me ton so obi won so anka ne bo ofre ana me da ho sa ma ko hospital da ana me de kowo ye no so me wu ofie me wo na ne nsa no atwetwe kom na ne hu ma wo sikase koyiguo no wona wo sinkonwa wo ho o maame no papa no omunim so onyem o abusuafo no omunim so onyem a be ma no mo sikase koyigu na maame nim se epie kase na maame koye na maame hu ye na maame kan de asem ma odwane firi agona saman ba kumase maame ka se makwaji mani so na afede me ba fie o maame so wakwaji wani so na afi na odwane aba fie Pacha etiri oni ne hu hyede sinkonwa se obese no ana onse no na adi dwane ye me ka se me ntimi nya saade etu free asama ba kumase abrabo no de na akwochiechia ye me pacha na me da kwa me chinti aya na me ton enema wo ho no nsuo ne bofle sikana na ade ko se nyinse na ade be hye wo ankasa hudwa na pacha wo ye de na akọ hospital na me nko hospital onko antenatal care pacha da tunyim wa anuma duro da pacha da bi o hawo ni amane be na afa mu wa bra na anyima ba kumase no me pacha na atete na me ko ma me di me ko school na me ni ma de enti ono so kacha se me san na adwuma ye trebo ono so se man ko school no dia ono do niska bi ade me ko trebo Ntina me de ba Asem be peska na ka me de akosi adwuma etu ba kumase no kwa me ne ho no wampa wachira kwaya besi ne dabi me fra na no wadum phone kure mu sem doso eti ebesi nei onim ba bi awo e pa cho me fra ba akoma no kore na sister bi faaye wase one na wodi kan na awo bat wokosirim nti afi no waba manja na chidi de obebo mitwia awo wo yire dada but wanka obi na tin ho kire tese wonyem de ufiri asama bedu kumase no wampo akira kwa biem pacho dabi wanko hospital da pacho dabi na ye de na didie pacho mkoton so ba de menya no ebi wansa me ko bofle wo so folaya de menya mfaso no metwa susu na ma atodwan no kwa mentwi ho no ma na mede mada na emema wo ho no omo hawo so omo no beda pacho dabi wo ye nyina no obi anim se bia omo so se me wo kunu ti ne ho no wa hu so wawo ana wate so wawo e pacho awate wana tu akola ni din maami bi wo bantma ya friend maami eku ona na mkwaji ni su toma no na ototo awo ho ne makakra maam se me fa nko no aka se me wo me fa ne nto no maami eku no so wo hefa bantma bantuma pacha maami eku ya mi shira maami no papa ami shira maami enti sesie yi no wabusuafo ni baabi awo me maami na aba behwe maami na me ni tonsuo na be ho baabi amewo maami eku no ti say hand o say no wo wie wanya baabi eda kama maami eku o da be ono de o say woni ni kunu na da nti wonti me je me nkoka wonti me da race course ai swami baabi o mabobo apataton tosin e first step no so ko school mo usane from wa maselechi wa eko baabi a information center for no nanso Sompa FM
Asmade Josie ho amaba pata bi ho na ya na ya bonnet anu ya da. Say nipa bebiri wo ho. Nipa bebiri go say for power for ni bebiri wo ho. Na say see no. Obi ka say wo boa na wasan akọ unchi aguna saman a ka ope. Pacha kameko. Ka beko. Pacha. Say see no. Seven preduasa. Aya asem mama me odem ha kakra. Aya asem. Oba pa. Wo se wanko antenatal care da. Chese wanko maternity. Wanko gigi aduru no bi da. Pacha da. Se see no sebia nyado. Oba no de na aye ne nsa ne saa. Pacha me wo no ne nsa ne mi no. MC afọ mo me hwe ne hwe akola ne nsa no. Owo no se ya na aye. Pacha. Adehye mo ko Facebook Sompa TV Ghana. Facebook Sompa TV Ghana. Sompa 93.1 na oko YouTube no so a Sompa TV yenko na yenkonkohwe ababa wa ofri Asante Aguna Saman na abene a waba bedi ni Kumase abrante bi efro no ho no ho wono no efafuro abrante no man sika 2.5 say won fanko se nyinsen no en wo so ontumi hwe nyame anim enkunipa ento de sika ni dwane ba Kumase okowo ye hwe akoda no nsa Wose oba no maame ne de ne to ne hwan maame ye ko ka se me mfa no to am eje se oba wodi aku we ahia jemfi ababawa wonya sho se asem ya wo kan entro sem bi wom e na wo kan pacha da be no krasem ya na wo kan pacha de wo kan nyina ya no kre pacha Pejaba no wo de jene sem na se de wo so no fe no peja na manfo hwe no so do sitie ona dia so microphone ni mu no hwe ayo akusu oba yo se akuka ho a wo maye sei yaku firi ho no de obebuye microphone hwe ne ho den we na pani anase pani no ho ese wono so we ono wa ma wa Aguna Saman na wo de obaya kofie pen pacha na ada na wanya na ma me na wansa ma ya adwuma Kumase ma me si opesun o so ba ne pesun wo jena me memba ya wonja isu enti ano ya no krasem pa na wo kan pacha o ma me si akoda we pesun na oba no a wo wa asama na oyo ba na bema pacha oba oyo ba ono de sabia ku sabia nyado ono de oni dembia ono so na abeti pane no mo do wo no selim oba no ono onso na ya yedai abeti pane no no ka de wo na betim no mo de ko wo no selim na ehunu na ekotwa mu wa SDA nti na ba ko no ono so twim ba kakra pese o maami ankasa we ni maami wo fie asaman ho tese wo oye na nkaba panyin won tensere o maami eho no ne wo baba ko no wo wo ye sofo maami pacha e wo kuma sentence re ha so kwa junction eho na maami wo sofo Anthony wo ye sofo ba ho pacha no kura pa na wo ka se o mai mienu pacha die na bedi adanse e oda ofre maami obeka akuiso be ha adwen se de wo maami kan wo so no miana no na ahwehwemu adadi se o ma no me ye miensa ye mpese obetwa ntrote yie ye yansam trofo ye yansa na ye beka bibi no ne ado asuko ne enim de ye ka watemase
ye hwehwe mu adadi se o ma no me miensa ntro ana no kure na meka no de me no no huwe na won hwemem ano no de ye mienu dada abro no mate de meka ni ye sesie no se ye kura no a wode wasoma bedan ye no se ye beboa wo a sesie kura kwa bi so no utwa ye ntro enti no ye hwehwe mu kire se o ma ye miensa ada na utwa ye ntro me se de nta me kasa na se de me no temi ye pa kame kan kura no na ka wo se o we mpanifo kame pa achew na o me miensa nenso ada nti na wo pese utwa ye ntro me de ne se de me no na wuwe no ba ko nya ne ba mienu na ya ne ba eti sesie no ye hwehwe mu pa na ye pese no di hu komo na anwumre yo wo ye sure wo gidi Sir Frederick ne bani me pa cha an wo gidi pa cha wow tiesi a o ma no me yesai o mo ye mienu ba ko nya ne ba ono no de me de ne be wale wo ankasa wo ma yesai tare na da na mebusa afa so wo me mienu so no me o me ne na wo mienu ba ko nya ne ba wo ne Frederick na awo mienu na da na we de o se koyigu na ba ko de wa mo anyenwu ba ono no ka se ne ho so de obetimi awo na wawo eti sesi a me no ka se de o ma ne ye miensa mom ne mom nye mienu aha ba ko no de nya ne ba panyin ne nya ne ba anti Frederick ne de nuhu no wona na wo mienu pacha na ba ko no no wadi ka wo no dada pacha enti o ma ye miensa pacha sana me pese mete eti sesi e no o ma me de na wa ya fa ba we ho wa bra wo ye sofo maame me di ka chen se nka me de ne be ko antena ho ano ase nyame na de manti ebia wonyi na obetimi aso ade tie se o ba pani no so ne papa we ne papa no de ono so nsha no ono wo we hono ebu akwa Frederick ba ne first one na we are sure acha o ba no di kan no anya Frederick no na enyem ye ewo ye second one na ne ba na third acha mami be na oso obebo odua ikunu nele Frederick no adentia mami kura ni odi kan plan na mami kopam mami ana me de ayene nyina adwane rasta ni nyina adwane odi ni nyina adwane free agona sama ba kumase acha aya Frederick ne yire mami kura ni sisi ampo wow na Frederick no ba no so awosai ono na nwe one nnetie ya mienu no kura ni member bi so yensa nkyerene wo wiase ba yo eti ka chop money sem dia Frederick no one wuni asem da o mami skada na onim se wawo oba bi mienu de paso ni ebi wa so ya na otumi mami be hia no na one ma dansa no amam ska wo bapa ensem bi hwehwe maso akoda we pagye wani hwe katachie na eka ne papa kire ye wate mini bienti ameka sa ne papa ne wen paso na papa Fred enche producers bema ye ne Frederick din komo na asem no animu adaho enti ona wo se Frederick no eduru ba bi obema usika na hefa no ma ohia no ebu akwa ono dance anu ma usika obi sini dan emu ho obi sini fie no okachem say ene ye nwura wem
kyerɛ sɛ na hodi ensadan enso na kwankoro obi dan a ono esia de ya boso ana de emo so de esi foforo de yes musi o si foforo na muko wuram kodam dan tuom menka ne sa na eno no moya deda wode ntoma se fom ana se de no ye mame da fom o fa ntoma se ho Frederick no ewa abuakwa Baptist na saa da no na da bi odu kom ana se du ba bi osesa no agya fie wura na meteso Osei Aboagye Baptist ason dem ana se bro no asala dan ni ana obi fie wo se e wa akire Aboagye Baptist efie na wo akire no da bi e ho na namko eto oye osihia me ho oya wase menhia no mbejiska Mukwa no we no mama 150 or some 5 cedi nya kaska 150 ni say 10 cedi na 5 cedi wow ayam pa se menyi twato so ma me kura bet o da ya mu ya no afem ma me na mo na kasa o ma me ni ma se mi hu bi o so na se we mpempi no how many times no afra wa mo ahia no akwagiska be 5 times okobi ono da ebi wa mamiska o se ade cha be sandem na se wo so ye ode wa nim se tie me haye wa nim se Frederick no hu sika wode ma enson sika ni so a enso hia ma Aboagye no ahia me no agye agu ho sika no enson echina hia me adenti na wa nkasa aye ho sa na adu ho abro me ya o ka chem so mami jetre because member o se o mami jetre makoton ade enti ekoba se opeso no da eye gidigidi ana wa abre ho ase aya no ofo so me ekwa be so no ofo so wo akache o so ma no se wo yire wa no no akache me se ai na ile no ekoslim nti ya onye obiano ne nda wo se de na ile koslim nti onye obiano ne nda sa na okache me ni yiri koslim onye obiano ne na asama ho mani ho etu oba no so afoka no ahia wo Aboagye ho na menese sika wode man we wone ne koda e wode ntuo ni sika wode man no enso ene wo frɛ wo waso wa no wa yire wo wone wada echinachi wo fro so abekɔ adenti na ze o yesa denti abakasa na sai o se obema me jetre na che se nsuo na wo ton no ya wontimi mo obo sika no so sika na ya me ebi wo ha 150 10 cedi aya na minya bi interest etie se Frederick no okaso be ware wa beti ase pacho dabi Osei dabi Osei sei pacho dabi Frederick no ware wa wonti ase na wo froze hia na Aboagye dia obekɔ ha Frederick no wo yire dada eno so ye be mo be ware mienu wo se wo ware wa wonti ase na mom wo fra wo Aboagye se siam wo Aboagye bagye dwetire enne wa moa wa no one wada echina wo fra so a wo bekɔ adenti na nware no ha uyima no pacho me kai blona na ile na bon Osei me kai na ile na blona obo na ile na bo obo ntu nware no kanya na ile na bo odi aka be ware no me okacha me so we na ile tiere ne kasa dia na ile na mo odi abe ware no Sompa 93.1 ensem wo Ghana ha chese mentinyo mabiase obapa me ensem bi hwehwe maso unya sho se wututu anoma ho ade abekire mpanifo sa anoma be ni pacho dabi oba mo fe ma na ye ma wo fra wo Aboagye ho a wo kɔ tie ma haye menim de ntia megina ha faako ha wonu fi aguna bese kɔ Aboagye na wo so fi race course wo se na wa hia ne ho na wone wada wo no da kura no a enye abutrem wo moa wa no no wa yire kakra owi anu ama 15 cedi ana se na ode ma wo 150 no 10 cedi ba ko 5 cedi ba ko
Wayire wo no dabia. Ebi wo so kura wo ma hwe. Ade acha no asa afro so bagye dwetire. Wo so the best send them. Eba. Na wo number wo de be send wo so. Me do obi phone mobile money ma me ko gina mobile money. We offer na kwa o teme kasa no. Bi wanum kakra. Ama me ko gina mobile money o teme kasa no wakata no. Wa send mobile money sikada. On send you bida. Na dentina otwa omrada say me send you mobile money. On fama abra won send you bida no. Still na wa ma ho kwan na ne nada. Oh. Aya Asem. Ghana no ankasa no ano. Aya Asem sem. Pensuo bi no mate. Yakọ computer so adwadi mra. Hey, sawa, edi enso ne gu free mu. Ofa, nya ne abaso ye bia. Sesa no kura. Na mu yusu kangen akaline water. Ye gu free mu de acid wompa. Aha, ofa be ye no kure. Sanse nsuo ye no mu ayare saa me ne nkwadai. Se ka se nsuo ye nkwa, na no ne kangen akaline water. Eye nsuo a acid bi ye ni mu, na fi bi ya so ni mu. Madam doctor bi na ka kire me. Na ye no kure. Me pese obi so hwe. No wasesa ni nsuo a wonom no kangen akaline water. Na obehunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane anwa woni padua mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi aba no musu a ope kagin akalan water sa ope ndodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo de kakra bi a wonsa nifa so from number no wonse okwan 0241 449191 ana 0507 379474 Wujam mami ni konkonsa kakra bia na wife abibie fridge no mu ayi drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit ena ne namfo no abesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if it alcohol ni spices fruits and herbs and what dey be modin konkonsa aperitivo bitter ebi ni o tom say what ha ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter menum na menye bi ato he supermarkets ana drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Ben Accra Gas SHS no fra 050-553-6302 ana 0245-734-952 Kumasi so 0553-947-447 ana 0543-385-271 aperitivo bitter FDA je drink ya Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hudwuma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye hunhu nyina woni bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumasi ubetumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye hunhu ene obi de yare ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo abeba matia kanoso Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahembobo ano Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wa ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega
21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a ji 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magye din womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho for 0540 311 311 0540 311 311 next 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Silent night, lonely nights. Hey, you're hine. Utaka kre kokoda ye na odi adane nyum tuei. Opeso bia hu si yakwa kwaji ahome baby ana. Me catch real. Sa ha ye kama pa chen baby na anu ye koye no. Hwe ahafe. Empa no so hoden. We kra area ne ye serinti. Betumi aboa me aye project work ni nyina. Silent Night Guest House adwuma efo animu te. Omompa ne so. Na hwe omo restaurant ne so. Omo ye both local and continental dishes. Silent Night Guest House. Womo VIP bar ni gym ne die. Enye mo friendship mu. Omo standard and executive rooms no de adutwa mu. Ye wi ya say twa bed and breakfast. Na ke say adwuma no asi. Udo Silent Night Guest House and Event Center. Ewo Kumasi. Wo free IPT. Eko nyantre ne ase. Oni police container no ne die animu hye. So pe bookings bia 0540942916. Silent Night Guest House and Event Center. Home away from home. Okay, Asem Mpe Nipa ena waso egusu awutie no ye mahwefo nyina akwa babiem eba Sompa 93.1 Sompa TV. Abronoma na wo kan bibi se wo ba no de odi kan no wo anya kunu ananya sana na wo kan adenti na wo anya kunu mitio pa Mrs. Nam ye prima kasa den Mrs. Nam ye memasam men obia ni wo te de wo kan yo Mrs. Nam ye memasam now ye memasam usi so dabai na me sorofofo o sorofofo e wa aguna sa aman ho eti ama wa hu be ma wanyem wo no wadi mfie sai Pacho 16 Sata mana wo ye memasem no na wo mprafo ana wo boys ye be sai man fa wani so sa Pacho 5 sai 5 na etimi no mu nyina ada Pacho there na wo mprafo ye sai enum Pacho e wa aguna sa ama ho Pacho na mema no so nim se wo friend wo mu nyina na kwa be na afa so hande wo mo Pacho no okasa opemiana na ba akona na ye me boy na okasa opemiana ma ji usika no why dey wazan waji usika wazana jiri sika Pacho woni ne na Pacho there se ko ban sana na ba akona na your boy dia ba akona ni din de sei ba akona na so boy no na enan na aka na uzan wo mju muzika no ba akona ni din de sei Pacho Jemfi ya fa ni sei Jemfi akwasi Jemfi wa man komo ya manfo ntio akwasi Jemfi wono so wa sama ho Pacho ene ko ba ne sa asani akwasi Jemfi no ne ba no first born no e kwa ibi so ana wona menya adwene sa Pacho abrono makasa ne yedi nkomo pa Pacho se ko ba ne sa de a nan no na adwo musika didi a ene akwasi Jemfi no oba no pani no e kwa ibi so no ne ba no wona me ya adwene Pacho me wo foforo na me wo me baperina me oba no ani ayu Fred kenebe kon se
ono na nye me na wodwane kora ko baabi nti sɛ wɔso mpa akora na ɔbɛhwɛ na ade Frederick ne so bɛhwɛ na ade daabi baako no Jamfi no tiesi aye kasa Jamfi wɔ wei me pa cho me onim baabi a wo ufiri aguna sama adi mfie sɛi me pa cho achepa adi mfie sɛi pa cho 1 year 1 year wo last time akɔ na Jamfi no ho pa cho na denti na mama me mfa nkoto na busuafo anim sɛ wo ba pani no Jamfi ne ba no no hwɛ so hwɛ no me mama nim onim onim sɛ Jamfi ne ba no ya onim sɛ Jamfi ne ba o first born adi mfie sɛi pa cho 6 years 6 ɛna ba no toso mienu no so hwan ba no Frederick oh pa cho 4 years ɛna third one so Frederick pa cho na Frederick time de na wonye mema sika ni bi wa no me kasa na haye mu yetrinko ana ye ngusu yeti ha ohye me bo okas ohye me na net no ohye mbo so de mbeto adwuma zamanye anko baabi o de mbeto adwuma Frederick nuhu no pacha o se wa anye mema sem de o do beto adwuma pacha na efiri ho na wo ye mema sem pacha de na adan wanfo anto adwuma pacha o se ohun de bia me ne o so po ba o ye kese o se sei po ba o ye kese kese se sei ai woso oba ne ho soso Frederick no pacha enti ma ni jawo enti ne yiri o wari no so pacha Ghana for mema bi so yensem o Sompa 93.1 enti se si a Jamfi no wo aguna saman pacha me ba ase kwa woni na busuafo wo aguna saman pacha a ye kɔ hɔ a ye bɛkɔ akɔto wo mo pacha ye bi wanum wate ya bɛsrɛ producers na yɛhwɛ na ye ne Frederick entwetwe nkɔmɔ na ye musa no senti a wanye mo ba na wompɛ sɛ ɔbɛwo na wo mani sika sɛ wonfa enkutu nyinsen no engu ɛkwai bi so enti sɛ sika no ɛna ade dwane ba kumase pacha Frederick na apene pa pacha nti kwan ya odo fa so ya na senye ebi wa no otimi obo me no otete ma yas oba kuma se ya na agransa ma ho na me na wo wonyi na menyem panyin ni nyina na obo me no otete ma yas first one na me di kanyem first one otete ma na say ana me wo panyin na o ma miska misanyem panyin na chi na wonante na o ma miska say yengu na yekoyigu enti Frederick na nkasa utie mi ye se wo pem wo afiri ye ho ye se kasa den ye kaso a umfi na usu ti kasa bie wanum na kasa na obi kura behu mmobɔ na waso mu osa akwa no so a ekwan da fom saa watema se enti Frederick na nkasa no wona na tira ye nyina no sika a wode ama weso eye be sei Pachwa mami ya 30 cedi 40 cedi na ebra na ofra o se hia na bua kwa no eye wo maame akoto di odo ba etu oni na okra no dabe ono no nim se ya tonso we na mkasa me kofi o se yo nyame fa enti no nim se me da kwa me ntwi na ye nwumire na hia na se ye wia Pachwa wia me tonso na ofra me do bi fon ofra obantima wa na me jan so to ma she da ka che ma asime kan che ma me se me yam ya na so afa ka akọ Pachwa abro no ma na wonya sho se na ye ode na me ko so de me do de mbe yam bia me nka mani nguso na de mbe to adwuma enti abra no ne wo da nyina o show bo nyina watumi amfo anto adwumam da bi obekọ beba bia mrade to saa wonya sho se de na ye wo ntina na wo so so frɛ wa na wodi akire Pasha da wa ya ade na wa nya ade
de o wan kasa o de transit din si ati bibia afirim se wo se yenkoyingu wa ma osika wa nyi anwu wa bakuma se wa mepe wo kira kwai wa ma sika anko maternity afei uwu wie na ho kyene wie ya na wa hunu nyansa apa wo kira kwai afra wo se hia ha na di nsuo na si ho ensuo na oton abenya sika afirim na de bia hwe o ma mienu asemiensa no na wasa agya ho emprenum wode na hia akwa akoda woda kura wone ne koda efom e na woda omfa ntoma kura anse ho wa ya de na wa anya de onse wa wadi hu abro ana wonim sa aya metna se aya mi Osei aya metna se chakra aya mi Osei metna se aya mi hu sama my mistake wa utimi hu pacha je se sa Frederick no se wu hu no na anwumire park asembe na abeka kire no kama ka chen se abona o shem so ka so de beto adwum ntin confirm ko to adwum ya ne Frederick entwetwe nkomo kakra ya ne Frederick entwetwe nkomo ansana asem no ifunu na ne abie se nyakwa bro no man se ma wokan se eyampa se enyampa ya ne Frederick ebetwetwe nkomo ewo ekwan bi so Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro, the sickle cells doctor, Dr. Professor Abe, Sama mina mekana sem ene enumere. Efri se en habai ni mami na ono so enim en habai wakokwa ye brentuom na ene wakwa tete habai na wa nubra eno kwa no de ye na dwuma no. Yakopon se ye ni aduaba no na yemfa habai no enso ensa yade. Sa tempo no a ena Dr. Professor Abe wonam so na wodi tu yade ase the sickle cells doctor na said your man for friend sickle cells doctor no wonu kuto ana mama who say sa yade sickle cells no SS no yetumi tu ase ema no yeye empo yetumi sa yade no ema no eyeye hepatitis ana diabetes ana hwe yade ben na de ko Dr. Professor Abe wa wonya no aduro emfa maw anwanwade kura ne se wo ba ye koyi ni fibroid no se wo mana bibidro yi APN no mo a fibroid no etumi enane ema bibia efiri ho ema manfo ma no mo piafo na Dr. Professor Abe yade ben na ontumi ensa amanfo bufa so e wo tano so apatapa kwantepo no so new site ho ho ena Dr. Professor Abe osa omanfo eyade hoyi heart no eyade bia ho ahomiti ye papa yade bibire bia da odi bokwa da Dr. Professor Abe no otu ase na wode amaw tano so apatapa new site ho ena Dr. Professor Abe wo 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 tana so apatapa ena Dr. Professor Abe wodini djuma ye kwani akwa konumsuo ye numsuo ne ye numsuo ye krogen ye numsuo ne ye numsuo chire sunsanso no ebetumi asa yade amma nipadua na hoden atimi abam eye kangen akala water ena mekanfo ede ama na anwumre na kangen akala water no eye 8.5 9.5 alkaline na sa alkaline no ena manso na danso no kangen no alkaline no ana manso no adanso no efrisa sa kangen akala water no se ko nipadua ni mu a yade na ekosa wo yade ene ekosa adansi a edi atwago nansen no ano den papa efrise mami bia na wokoyi operation ne no fum yade wonum 2 pack yade na fa he eye akala no na akodi se adwuma no na ba koso ne nan se de ne nan no na asia hono a papa na atinsuo no kankin na kala water ko lipadua nam ne nan na atwetwe ma ene ne nan no otumi etia so eno ena doctor wotowe bekeka ye no nom kankin na kala water eko lipadua nim no blood pressure no enti na mu asisie no srade asisi mu no ebetue se baka no ebema ho atɔ cholesterol no enane no
enane no ama moja adi afurusane oba pemfo mekanfo kangena kala wata na me de amaw efrise so onom ensuo no a wonya hoden akola no so enya hoden brama UGC akwante pon so abawa ritu hwa eho na kangena kala wata odi ni juma yako na yako tobi 0507 379474 0507 379474 and 0241 449191 0241 449191 kankina kala water yakonye konum so kankina kala water wonnomwa na afi woje wonkwa asi ho prim efrise amma mene wansane yade dia kankina kala water ekọ ni paduamu a ebetu yade kama pa Jackson Group of Companies wano ND ODB Tesabeja so na Jackson Group of Companies no oyensanchirene esanchirene a woyene se wo hwe ODB Tesana se babuo nipa ahoden ebuo nipa ne se onuma mu awokatre masote wanu mute utimi etibidi ema no danse a omudie se wonim ODB Tesani bia ema omafuchi ko no hey free flow utimi se enwomam eda ho bibia epiepie ema omo ho eto womo a ebeso bosom ya na otwa adwene nyina kyese se wonom ODB Tesa eboa won yie papa yakope ODB Tesani bi ne beboa emanyoma akonka yie ya yakope ODB Tesa kira kwa wate sa ena aponto ene abadi to nyina da wadi na hodo nyina da refreshment no ODB Tesa mabawa no ene mrantie no nyina age atum se enyensa eboa won yie papa na woba wonyem de mesrawo se ka wuwie dia opase udidi anu atotot ende obetumi adidi amanyoma sane na mmom onyem dia ODB Tesa enye mawo woba wo ma ne ba no for ODB Tesa mo anu kra na akoda wonyam fie dungotwe efo asem konsa so kone kosua ngoma wate enkononom se bia 0244 723541 0244 723541 yakope ODB Tesa kira kwan ye dwumadi ahudo pinua ODB Tesa ebeboa ye yie papa 3A Herbal Center 3A Herbal Center or the 3A co capsules abegaso na sa 3A co capsules yi eno na omo efren cocoa master sa cocoa yade no se wan pechira kwan na wan tuase koko no etimi ekotwe nyoma ba ye fa ne kotwe brefo enyoma wode beba woni paduanim no wan hweye na ememma bi etai ekase se wo ja wonan a na emoja enenamu eno eye koko apapa wo yam wan hweye ebefa 2cc so a obema no beka de se wo kono ntimi nko wan hweye beduru ba bi kura no na light of no ya ba eno na bema ma no akase atia wan napa no efrise ye prepre mema wonka ho ubedi manu lemu ehwe nkodi manu lemu obemei tukoko na se enuti ena mekanfo 3A co capsules koko masa na media mawo usisi no ena ye wuya eye koko na hawo pa dia yankoba 3A co capsules echira kwan na muaye se woyam atimu a yakọ ne konumbi ebebo yie pa na empepi ya na manfo ta ekase se wonom a wanhwe ya ebeja woyam hwie da bi entesa akra ba bi etondo tuno wo man Ghana biada wokwa ubenya 3A co capsules ni bi ato Colina Keba Dani Heba Misty Heba ene Apidank okwa ebusu secha yafra wa homatrufo we so ne kopebi ne fatu ukoko yade no ase 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules Coco Master kopebi na entuo asie emfama ye wodofo eduru baby a wawiase a wo ba ye wani nyio na atako akoye kase bi amanfo ta kase mekura de me bawiase be ye den kama koma to yem ade bi akoye nkonnua da wo biada no odi4 Samuel Prayer Counseling Center odi4 Samuel obeboa ama akwankyere mutie akwankyere krogen ama wo ho atumi ato na ena nwumire die be na akoye nkodana ede be pa ene haw ena nwumire wodofo se wonhwe ya ubetumi de honhon sa na wawu
me person obeye hunhunti no na awieye brem obi a Nyankopon ama no hunhum aniwa na wode hunhum asem eye odifo Samuel Prayer and Counseling Center eye kadayana eye promise and faith enim gwase na amanfo di edware wo yade kronkro ye kotu asem no amanfo wo se wokọ di bem nanso so amanfo di sika bi ekwa kofam wa hwe ye bekwa kowie wa fiase da eno na ye hwe se ye ma no emamunite no ye ko odifo Samuel Prayer Counseling Center eya wane semana akwantusem so ye bisi basa ye ko odifo Samuel ho mensia hemboboa no ye ko ne kwagya kwakire mu omre sade baya huhum anwoma biada no obetumi ama ye ho esan yen ewo mensia hemboboa no Ejaba Family House 0504 588454 0504 588454 and 0578 405519 0578 405519 and 0265 441995 0265 441995 mensia hemboboano eho na odifo Samuel Prayer Counseling Center ewieye bem odi ni dwuma na enwoma akọ esoro na babia ye nenam no ye hwe se ye ne abrante no ebetwetwe enkomo na oka se one yen ebetwetwe enkomo na ye frɛ no krade asisi krade wadum ne phone no kra na wo hu babia ko no eko producers ne na twenkomo dia ye behwe nene ewo ha ye bebo nene no na yeti Kame wasamba akumienu bia ewose abrantie no na kamebusa no so ba homa ne so a se pass obi esine dai na onwie ye na wo de wo afa na wo kote ano hwe se ka wo baya wono a otie program no se ye ka se ne betwetwe komo otie nemmom ye ma ne so ye bekọ aguransa ama ho ye hwe se ne wo ha abrewatia ne twetwe komo ye nkotie ensem a efirimu ebae America say mbo bi na mse wo hie free mo sa na me ho no we say de nti America sa na say eni kan no akura na o kan no enye wona me enye me ba no ana di faso bi no woni sai ma men ka se mama ni 2.5 so onko se no eni ba bia de toso mi no ana de toso mi nsa when Emma men cast me in free hospital. And after so me ma catch ma me say mo onye ni ade anu so ni ba bia. Na de tie me say. Me no. Me de kan no ewo abofra be ma. You see be ma no kwa metima so be wo be akwa no be wo be almost be if I say be 4 years. Okay. 4 years. Ni seno antokwana program esi wo ho pa nya sam ketwa kra na de kopa ne se ni ana le to bo friend di bema okay abrantie no ye na twetwe nkomo sope ye behwe se ye bebo ni nyina na animu ada ho V Adult Education Center ye koni akwa kosua de wate odofo sukuu no wanya bia nkokora kwanya ma wankobi enye wa opapa no maame ne di wabro obi o so akobekọ na nso so no sukuu fees ye tua no mu tuagu momonsem ayonkosem enti wantwe so ankosua de no wonyini ye ni wo se sukuu eso wonfa so enka echi obi anka na komanto ne yam enti na V Adult Education Center waba se wo ba bebo asafo we nyina eno ti mesini wantumi anko sukuu ni bi tasi droba toto droba fitani wantumi o ye sim stress na ya na tailor for no so musi esusu ntane no ebroso ni nyina tape measure no munimu no ye kwa V Adult Education Center ne ko ne ko so ade na wo se o hyewbo busumi mienu pepepe obehu brofo kasa no enkonta kakra de betwitwa ho no saa na bible no eyetwi no obetumi akenkai ni nyina kanfo no de busumi nsia pepepepepe na etre wade abo mmeremu enye tentan abo
ɛna wɔde etwitwa wɔ na ɔbɛma akwai empo ama watua ne kakra efiri sɛ nyoma bi hu hia no sɛ wuhunu bibi na oso yɛfrɛ wɔ basima anase krachini ɛno ti na V Adult Education Center wabie saa kwai no na wɔde amaw abusumi nsia na wɔde kyerɛ wade o ɔdɔfo ɛma ne nya odendenden abɛfo kwanso no obetumi akyerɛ wade ne nyina ne sɛ blackboard bi a wakɔfa aba no so ogyina ne mu ɛkyerɛ ade na wo yɛ ne suku ni nko ade a ɛwɔ sɛ wuhu na o kyerɛ ade nyina na wo hwɛ na nyoma konkan akyerɛkyerɛfoɔ no wɔ abotrɛ wɔde extra deɛ ɛno nti yɛkɔ V Adult Education Center na yɛnkɔ sua deɛ ɛbɛboa yɛ daakye na ɛbɛsan aboa yɛ dwadie nyina da wobi wa a wɔdi dwa no a wɔhu sika no ɛyɛ nkonta na biti no wɔsesa sika no ma ne boro so wɔbɛtɔ nyoma na wie no sika nkura no ɛno nti ɛna mekamfo V Adult Education Center na mede amaw abrepo Methodist Primary School ho ɛna wodi ne juma 0245 690834 0245 690834 ana 0508 109773 yɛkɔ V Adult Education Center na yɛnkɔ sua deɛ na enyoma ekonkai yɛne abrante no entwetwe nkɔmɔ wabra wɔne mabrewatia etwetwe nkɔmɔ no yɛnto aso What in a war, you know? Now, then it's all. What about your daddy? Oh, okay. Daddy. It's one in a war, yet, and a design now on an attempt to say, and I had the bit is the castle. Now, on a brand city. Now, on no what bokanche. Okay. But the Saudi, if I show me too. In Muhonona, Abana Bear, say 2 years. 3 years. Kurani friend Koju, or a Bama. No, 2 years. In Timuhona, many who saw Sane Bama for a champion. Bama and Fribo can't. And the Sana is fear, Abaya and Tele. No, will be any. Na mpana one ne wo honi abaya no wo mote ebu akwa ifie bi le friend ward mu fi anase kwadu frank no yitere wawu ebu akwa wo kasa ward ebu akwa zongu ho a wo si wo ebu akwa sel zongu honom wo kasa wo hwe ward mu fi a obi a be kyerɛw akwa ketewa akwa de wo ba akɔ nti no obi ani masema mi kan na edura nyimira ba akopɛ bi sata ma na akora na nya 2 years no ana me yɛsɛ me de me kofi me kwa akɔhwɛ me yere na me ba me kɔɛ na akora no ɛwɔ bɛma foforo no hɔ ana me kyia no ana me so na akora na ma no wɛ ana boy ne start to na kasa entina me ntia se ɛyɛ kasa na yɛ bibi ɛma ne kora de swap. Hello. Miteo. O se ya kasa. Aya kasa. Emma wo de squad. Boy ne de squad me ebu me fi opa na me mu gulate. Ifiro ne me si fi hobio. Na isi ho no bi. Aba pemele. Mansi obiem aba pemne na wokɔ hɔ ekoye dai. Hey. Omna Samoa. Yedi owo. Ma owo de ebekunye. Fosu. Dedi kan sanche atifo eba TV so. Ene ya hwefo. Kojopoku. Abawa na so friklo be so. Amai. Akuna samai. Madam from Bibi Kojopoku TV program. No fresh abawe wagu ani mase. Ehɔ na ka akire efiri o. Kajo nso ba do ye adwuma wa ha ka akire. Nso ba mo tu kwanza. Okay. Ese fi ani pa me ne tu kwanza na mo ba. Fancy ne akuna samai. Okay. Ka akire kurom ne hɔ. Okay. Kajo emso oshimu kwa wonui. Obete. Okay. Kojopoku nya hwe fama nyame na yane ofoso ya ese sumie no. Unse su ni sele nya yeje. Amanfo fresh enti ababa wa no ye papa mesre. Ipa bia ni wa otiwi ase a sebe onye papa
na nti ama ye pense no dachi bia no se wokɔ se obi ewu na de ne koto mortuary se doctor papa na on papa na man manko ne mum o papa me de asua de ma dachi bi no obi nso kɔ esa situation ma ehun kɔ abefa so eye me ya kakra se me tie nsɛm ni mu a ka asante fo ma me fo no de ye ni ehun afo mo se sanka wo bakra no situation mi ne nkoye no kɔ fa nyinsen ba ke ye bona traso mu okra na sabe o mu change akra na wo de we bebe o de ofo so pa ya hwe ya within by 1 year time no anhwe obesan ba fia de fofora san ba because we say memma no sabe ade na ya de na bo ani manyankopon ye nima de ode ye eduru mebi na take ni chi wa wanhwe ya wobɛkɔ baabi ani kwase wokɔ nti we no na mo sa no ye ne etia ne hu ne se we de anya me class we obi nso ade papa no ya sa america te kwasi obi akɔ a ɔhwɛ na wo hu no nani abrɛ ɔhwɛ ne wo no ɛpɛ ne de ne na sa akɔ akɔda be me ye ne kasa wo hwɛ ne age na ne kasa ma minim that but I think say ne kasa be kɔ animu ka ne age ne be kɔ animu kakra me kɔ na mankɔ ni nua na de mankɔ kra na nkɛ ye de e wo kwan be so me tia sesi ai Oforisuo sababa we be kato me so se me omra sa ma me ne na ye de ene ne nyem a ansa na mete me ho na mabrɛ o kwan be so ansa na mete me ho na mabrɛ asante fo kasa bi o se akora kofa nyinsen ba na wo bodi na se wo be ma no ye ho se nyem a na ye nananom na de no mo de ye sata na de ni wo ba wo mo cheke ase nti kuro memman mu nyina no wo nkwa na obo wodin edrume bia ya nhwe ye beka so bai na dwenya na me ana no ma bia me sese mo ba betra bontene se ye ofitem na edi nkoma ma no dendenden mo betra na ma ntimi nkasa asama wo kan nyina wo ka sho hwenim na de esese na ede aba no so no wo kwan bi so because wo tia sesi ai na watima kamu nukrai se wo ba wi aso fa mema se mema nko enum bebi omo fa nso mema bebi omo fa nso dantuom na we na ekire se wo jo prot na wo si udan na dru ba bia sika no nyansi ya twen because amanfo beti ano so enye wadwen se na obi se machine new house enye wo de obi ate ano dada nye ni wo na yenhwa de bia areho ese ubusa ne se na okọ ye den wo se o de me to fom Jesus Christ edan a yensin wieye na o de wakọ to fom eduru mebi on Oforisuo nipa bi wa ekase na dwen nyen so obi ho na dwen nye but nye ba bia na akase otwena ko beko hwe ababa we de sefata na ato no aso ntimi nkasa wokura ba before no we da wi ya friend say enso mpanko ma obi nso ba betwa ntro sa na yenso no nri obi abetwa ntro nkola ye miensa o se mienu o se na opem ko nko de ba ko tete ade nso miensa ba de woman say emema yenye very careful no ma bi hu masa ye kan be man si aboni din wo mu a be ma bia wan ko school da bia no ana wonim mu makra no da o de fa oba de ubusa na obetima sese a kire wo sese nkra na ye miensa minim de be man manya nte se wo se ne first born bi no e na ye ne ba de ne kasa ye ba ko ne de ye ka chen se ne be ye but ekwa bi so no ne fon adum ye nim de ntia ne fo ebi kwa ne amala to ana ko low battery na so ye ka chen se ne be kasa short ase but the woman say yenhua de obey ne maame no sabi obi apɛ ba kwase agro obi anso mpɛ so oba obi o ka sɛ obey tie ne ba wa woni sabi mpredwasa we tukutuku pa ke bi o maame abetena na busua ne obey woni abusua obey wa busua eti sɛ wate ba akokora na ba ko no wate na na o sa kofa bia ba bia mu sofo obey tie sabi entwa na we nane na wodi o but adwene ekuta no adwene hwa and excuse me ye nwisu word bi ka maka sabi wagimi nani na ho kwan bia so bia wa wo akolai ye ode akolai ti Asem papa oho ye kan e de ade na ho oho no man's land o oho buga obi kun kwa ne wa kun bia wo kan na akolai ni ti na ma ye ne abere sabi akolai we de na onim nufuo ye ho ye fi kwa na da nanum akura wonim hwe ya na ye me ya eso fo so ba wu ba wo de ne be ko hospital be di adwane pa so akura na ahohye tia situ we akura je ne wo kura nya hye da
ya nyankopon sa de na na ehu o akoto no hwe akoto za de friend no obebu microphone no akoto di nensa oboso obawu budget the good obakọ hospital yes when you infection enti na ma akra no ayehye wotwe sa so ma ntiase obetimi de aduane asie do no panga tombra we kosua ya cheche na nkra de omonsa wuwom ni ade na wuni bra me bra nya ya wuna ni dada mini ezo ahoje asembe krani ezo ati he no fuyi obey betra nsabim producer eno ya tetete no ma bi anya emfata ezo no fuyi na yeshe na num no fuyi hu fini ade ezo agro wanyale who didn't know maybe what Yankopo na kwa church ododo ade grand the baby antenna yet we see obi betma omo obi pito obanom omo obi application obanom woman bukutu obanom woman ho obada obanom woman ba ku bi a friend dey ma menkana ya otwebetu eni nyina obanom sa no ma wa nyina ni pa onya kidney wo so hwe woni akonya kidney ale ade o cry dia official would you know my buha? What just said that? Do remember number say, Yakojo Homo. Of us, you remember Yakojo Homo. That's what you want to say. What be about you? Mummy, dear. Monu Jamfu and Mammy Jana Homano so. Mammy, a prompt to say Yamiadmo. Mammy, Sabri Amenoka say a hen hour. Patama Buaka. A Buaka now, dear. Mr. Buaka na me won intention na me tina ma ba Buaka enyumele me Buaka de tia me na makati jo Jemfu a e oba pa no no de tia me TV no nkra me TV no ha me hebi enya lower volume no maye na yenya feed ni wa ha na yeto ankomo no so why Osei Chim TV ni kwa form me TV that me na me kasa man me say Chim TV ni kwa form na ba ya ha busy Osei Chim TV ni kwa form eza onkomo no yesa ate no ha mun pan ko form kaka man fan ko form Mame me ba to me ma obi aya ma me nya bote kaka man anya sa obetumi de pia bonten ne adi nkomo Hello mame Oba akola na obeti ma ye na yina remote na ye into ana me say wan kasa pie ko gina bonten ye di nkomo ebeboa okay Lo ayini kakra ko TV ni kakra Hello Mame me mo akwa babiem ja wana Roma na odi fra wo sei me de Victoria Kufu Iba chan Mame wana Roma unchi ne he Iba chose ahe fa ne mu krom ankasa ife ebu akwa buaso na wo ba ne se mu fra aguna saman de papa ne firi ho wantena ho da de wantena ho da David na Bema Philip Nuhu Osei Frederick Nuhu Unino Umpachose Ababa Abrante na ya fe no Frederick no Unino me patran do na wo ne ba odikan no one na wo ne ba odikan me patran na wo mo maka mienu no wo papa we boy no ne boy ni nyina na wo I reach course okura bikra na boy ma foko no kura tete o so to nsi wo ma ko ho tane ko ho boy no so ja na juma firi kanti wo no so wo reach course ho me de ko to mpene mfo wo no ye snacks me bayi eba me ho atete o kwa be fa so boy no ba be fa ne de na kokula no mi wu o tene kwa na do ese me nyim dia ma ye bia pa ho a reach course ho eni mpene fo ho no mo han ko me de ma ne ka to ma me to ho no mo mi nya abotre me de ne ba me bayi se me ko na de ti obeba na me de me pese me ni nyina ba e no ma me ba enti won tensere Emmanuel Salvation ta se ka ka me se so wo e so me bayi de dru ha na jo boy baba be fa no de na ko me wu na de bia me nyempa ho
eti me ba ne man nkwala ne no kura wo mentan kete wo omo fa obi ya ho be man so oba omo be oba nso onya sika kura so ane ko oba ne mabi ya ho ya na me so omo mentan Mami Victoria papa eti sabre ameno kasei amonu jemfu a ebema so ene wote o race cross ho na se bibi na de ni free aguna sama ba kumase ya a woman say one thing so the woman race cross kwa na nsenya be ko be wiki ena ma me bi wo ho fle me say one boy ni nyina one boy na kontokwa bi wo ho boy ni so one nsenya bi boy no ote bi no wa na tikwa so mra e mo te wa bi eti o so ne na kontokwa bi a so pa pala ketua na ma wo no ena odi akwara no ko police station na me o so mfa apede me ba me so obeje ne ba no so mfa me ma no this of friend ma me ansa no friend me number no ma me friend na ajo no me get time kwa na me tape na na abo 1 time to 2 o'clock ena me picking am say we do ana di say dey one na friend me ena o say ma me nsuro na something no chimti ade chi ya na esenka me ko race course na ade chi na ma me yenu nya na yale egbomu ena me friend se senka se me ba na mentimi iti nyame ya aduma omo yale mi titi wo mo me me da nya na ante kwa tere medro me fa komisa me no bi mo na ya ho se ya no tere mi ti me da no papa na me ko ma me fe na bobo ya o race course ena me ko no to ba no ko aba me ha ti ya ba ba tia me ena me na mo ha na mi chama ta no so wo bi apata mu bo bi ti no wo me no frɛ me na me ko ho ti me ko ho na ma me no ne o frɛ me mpanim fo wo nyina na je say boy no so ti boy no so wo bi kula ampo eye adwuma bi o ye tete onkofo igale bi ono sa ba ta so ma bi Victoria na sa be ma no ne no race cross no ye frɛ ne sei ye frɛ na ti so kribo kanti ona mi so bo ni di jamfi no ba mi say artist mi nim say o di jamfi ne kula no ono ne ma ne mienu na na ne ma ne mienu nto ne mi nyina na me ka te be ko ne ba ne kula ba nsensra na wo ba fa na do de ne ko no Johnny ni nyina na wo race course ho. Sompa 93.1. Ke pa twan. Amon ma me Victoria. Oba no se. Ebre bi a wonyem ne ba otoso mi ensen. Be ma bi e fa no Frederick e na nyem no e wa agona saman. Na wonyem no Frederick na mane ne kasa e ndo de Frederick na mane ne kasa ne ba do di kana e papa no. E na mane ne kasa e no nya no kore. Na wo tie me. Wo se ono na nyem ne ba otoso mi ensen na o ka che se wo nko tu nyi zeningu. E na odi sika no edwane free asaman e betena kuma se. Oni boy no owo bokante na na mobo anya no kore Frederick ne ba ne do di kan no. No kore bia e ba ko pe. E ba ne do di kan no. So no kore na namsa entawanta wa bia sa boy na wa ko fa no bokante wo no. E ye nti na ma no ko ja akora na hwe na ka no hwe no. Na ka no hwe no Frederick bia me nyini boni aye ka no hwe ne ba. Na me sa ba ma no kwa kase ma no di tere nti. E to kwa na no so o ne o ma pie o kora ye e bia. Victoria nti akoba ne se mami jefu aka se tie me mami tie me owo me papa komodie na se da me kan wa yi ano na so bibia no aka ne ato aso why me ne se sabre no eya oba no race cross ho no e de be poten na de ne free efie e ba race cross ho o man ho to preocupa no so o ton se na ta ntu le ye ton so ne drink ya ba ya chi ti na be be ku na be o wo no on so be be poti a wo wanti we se ma me your friend me na me ka ti me friend ma me ne se ta ma me de be ba ho me fu ti me ba be si ono ma me ne so ono do on so be be poti na wo ide wo me ti ma me na me si ne so e na me de ba ho ti bi bia ni wo trete ade se ne ha no yenya aduane di ma me papa nyenta ko ma no me yenta pe aduane sai ni e bi so me ba bi bia ni wa ye na wo pe obetena wo eti why wa adwene se o kofa na firi ho ana wan kofie me kama ni mo se mo nyina wo boy no kura na ye me ka se ye me ko simpani fo no wo so na mpani fo wo ni na o mo jiji ska kakra se me fa aha ekua na nyina fa ma ne bucket wa no akwa keto na wa wo no na o mra
Empanifo na nim na ojitu mu boy no to dim. Eti menene te hɔ a yedi nkomo no na boy no be frɛ no. Eti oba frɛ no na oba na mbusan sɛ ade o ka sɛn na ekire wo. Otan wote sɛ wo de me kɔ ama me nkɔ. Nam sɛ san nti san o ka tɛ nti wo so wagya tu mu sɛ me de wo kɔ a wo nkɔ. Eni enko ma me na me kɔ si ne Sampa na me be ne me kɔ na me be ya be gya me kwan wo. Di ho di ba na ba to wa be gya me kwan ana ma foro ka de kura san me. Na sɛ be gya nketwa me na wo me hɔ no nso nti. E ka sɛ me kɔ. Ena me ba me de ba ye. Eti sɛ wo ba TV so yin wo nyina me nim ho hye. Me dia tu ani anko ye duane tugu. Ena ma wo me be ne de wa nye adwuma dia sɛ me ana ma wo wa be wi afe. Eti me be ntime ntina me dan free on pensere. Aduane free me to ma ye photos me ye adwuma sɛ de ma. Eti me be ni nim dia ha no. Papa, nim dia ha ni ti sɛ ma o ka nyina ta ma wo kora no ko de mbekɔ kwa. O de me wan tira ho anti mo kan wo sa ma nyina anya no kore. O mbapa no ne free ho. Eti emema woka sɛ omo efa no ene emu ba ku bi a eye ne ba no papa nyina wa agura sama ho nyina wo boa. Enya no kore. Enyo wa abra sama wa ntena ho. Enya no kore. Eti bo apayo pa na ye oba no nti na oti race cross ho. Ana se ama ho de nkode mo na me ka se boy na ni ti ama Fred ke kura wan ne ba wo ne na wo de ko so o mara ta ho no. Odi kan estimate ko me na ko yere pa. Ene mo mafiri ho no ma tan de aba wo hayi. Eti nya nti na da no mo ye. Eti omo mi no na aye lie. Obo ni se wa do na te wo ko so. Eti Mami Victoria. Papa. Oma pa na kyerɛ sɛ no. Sɛ me gyina de o kan Yesu a. Na kyerɛ sɛ oba mo no jemfu a ɔne ne mpena no asɛ ni kunu no. Omo ya lie. Ti ko mo ba na ka agigi sika bi adi ama wo mo ana. Omo jini nyina no. Omo jini nyina no. Eti ba ma ne te hwa bi no wa wona ti ko to o meyeta. Producers ma da Roma mo fra gen no mra. Wodi kan o ma di ka o yere pa. Ajo. Eti yo ma twene. Mo producers en fra baba wa ne mame. Wodi ni sika mo de ne bilem de sia no beta me meti ma to ada na me wo me ba. Eti na hye so boy ne ma me na. Boy ne na ma na twene o no mo wi nto o ma na twene. Mami Victoria. Papa. Sesi no. Oba no oti studio wa sesi ye kasei. Sesi mi betwa na to so. Busa ne nsamba ku mienu bi a ekyere se oba no empo wani abre ne so a waba race cross wo se wo befa no a be ma na hye ne kutu pa se o ma no free race cross wo na mom wona ne bebo bra race cross wa o te busa ne sansam no mame. Yo. Mame Victoria. Papa. Ma ya dika ka jo se ma TV no kofom. Common de anya sa feed no eba ha esa ye te no foforo kra na mo aye. Etu do opa kra dum no. Na tie no phone ni. Papa. Oba no ha busa no sansam no mame wada roma. Yo. Ma Victoria. Papa. Oh ya ma adwuma ya me de mesra mo ma aso nye mrema ye. Kuma TV no kofom. Oh. Alisa, kofom mama kakrawai. Papa. Oba pa wada roma meda se wasa kwa na so odi ani dia mame. Wo ba no te ha, jemfu a no te ha. Enu nti no. Elizabeth Kenyako. Anya akomom. Okay, ye beda se. Eti busa na sansam no mame de me ka kire wo no. Sentia wa frifie na race course wo no aba betra se ho no bebo ne bra no. Yo. Akuya. Ma. Din tina wo. Me ba race course ho. Me ba we timo mi achisi ne konto kwa ma mu ja akola yi to ho ma me di ni ko ma me ebobo ya di ni ko police akola ko police so pa ne ma na de me number ma no frɛ me e na me ba ye na ko jomo ya renti me nda me ba o me ba ya mu hu ye Sompa omo ni mi ni mpanimfo nyina atena so mo mpanimfo ho ye tena atena kwa me bufu na omo katemte me nya me ma bibia anya abotere na me nya abotere omo gigi ska nearly to na ko 1 million kula se me mfa wo kakra ni akwala no omo nyina jatum no ma yesa de na mama efe me ne me be yi so be sole ya me be yi ti onko ejenti na wo se wo nko
na nya kom na dew ena nya ba bia me wona ma puo kuntru yan na che na e ko anya yi am ya na me wo ye me da na e tawe den o da bie ba bia ne ha ene ko fitin gwa ko se mo no aba o me ntai ye nti na wo de wo Uti race course na be wo bra na wa sa be na ebe kata wo agata amai ebe gumbe ni ma fe edi me mani nyi wa no uti de office be bia ate se me de wo ma pu bra ma wo ye de wo be ye ka fa ma me no ka ho na me uti ni ba ni na nanso eno ano no enu guate wo gumbe na me da wa fe enu guate wo gumbe no me da wa ma mi Victoria Papa wa dawro ma nya botre tie me fa wo ma na no se me ni ba yo tie ma samo no enkwala na ka do ho do tie ma samo no be de ni be ye ba be firi me bango na me nya firi ni kura ti ni ba Obapa papa mi jinaso ma mi jefu jinaso ni na me na ko school ma mi jefu e ma show be man show ba akola be papa so sha akola o be tna TV so na mi so ko ye diji ye ti testa wo ko na ko jina mo ko di na testa mo ko di madam udia papa uchaba papa ya me juma na me ye ya no gwate obegome sai ni yeti ubedi ababa chebe ko so me fu amaye Victoria papa jinaso utofu kuru kwa mwa diana Victoria Mama Vic papa mesra jinaso ne tie de oba no kan jinaso din yo oba pa o te de o ma me kan no timi fo oh ma me yiri film die tina o ma me se enkofi aso nko Pacho mi kofi ano ka chem se mi ba race course mi first ka bi amba what's on your day? My first come back here. Mommy Victoria out there. Me pacha man, you kata den. I mean, okandaneta no kata, on kata den. What's say? Kick rider. Eh, o ma message nya sa na kasa den. We are no busam say me ko race course man first ka bi amba. Mommy Vic out there. Me pacha man sanke. What's say? Pepi no se obafia oka chen se opie kwa abonten race cross no wo ba wan fasika bi amati ozanko me ka cho wan fasika ma na wo ba kwa be to me die da ho na nti wo oba ayi obedi 1 week ma me nko be bia na ni agebe oba cho na fa na me di church da so na me ma wo fufuo ma yen kwaya wo fufuo me huna na me opute wo odi 1 week ana jina me desire ka ma tino so la me time ni pre ko pre no what ho na me bag si wana me de ta ma nya adwene bia that was system me nyema nyina go time nyema nyina be good road course me nyema wa hia be go me tika e se bag 2.2 na te wa yi ti me ni ta TV mo na tete e da e funa no da ho na wo ko na me ne nua no ntafo na odi wo machi no ye chesi na na tete ta oko ti na ntemu ho no flem am se nti wo dia be ye ye aye an ta so be ba ha wo ba me tu am fesika ma da wo ba be na ho no me se me se chama wa be me u be me pia man ga jo na tin ko school ona tin ko school mama Vic da wa dawro ma mesrew se asem na ye kan e yabotre ye hwe na ya pa asem ne pomasi bre eti wurugu musa no a ye nte de wo kan na mpokura no de pese ye no ye ntumi nye eti oba no busa onsemfo amienu bi busa ma me asem no Because I me wa me sa no adwuma trebo ka ala me se fa me tu da me se ma mo so na ya zana be ma me to omra me ye Abrotia ma Vic be da se okwa bi so e se ye be fro ye be da ma me na se efri se ba bia ensem no ekeka kono omna samoa Oforisuo we no akokọ ne sekanti me monkro ma na nyeyi sebe akrai wati we ya when any more we so hadwi wo aho na wote de ba pa na onya fi ho na Oforisuo sa de we sebe se wonu be ma sebe sebe o wonu wi se wo ba girlfriend wa na yire ho agya na ma no awa kwan bi so adenti sex machine untimi ene na ya baba wa ide hwe
now what's what it producers kwaku na just odwan do na no kan che no obewe odwan no kan che obonu punu okọ we race course wo what me free what da aba so for producers so mo ko baby amame ton eko gale no so what a boy ni ta ho for Asem kono amame me ho na wo ha dwe dodo wo ba che fidie so bo hwene sa we akwara bone wo maame Asem a wo kan tie ene awiai ene na nwe amane hu ne yehu ne ya ye kasa Asem wo chemo mo ya modwen se mo ba na mo ba ye be sese ska ma ene ska ho Asem aye ni wo wakofa akra we de nam saa wo maame wakofa mienu oba wate no what Asem wo kan wo se na nkra mienu kra yale ye kasa bi a chewa wonte wa ba beta dwale kwem se da ba kra unyale ana wote kromu a wote race course wo abrefie wo se wo bo maame charge you ena me se me kofie kra na e bu sam se me race course and first come amba wo describe ko wo describe kofie wa wo miensa wo describe akofie wo maame satam ko wo rio keni kwasa afa na ko bre wa wo mo maame wo mo ahwe wo to me se wo de opa hwe ye ma be bosumi ana bosumi nu wo be sa ko fa yin sa ba kwasa we ta ha wata ha se so tie ni a woni na ya kwan aka preba me na ma so wie kwan ka mask me ma ukui me ma ka pre wo de sa ba sa ko efie ho eno obeta no ma me mo bocha ma me ka Asem kire wo ma me wa hwe obaya ya nkide wo emu ebe ka se ba de enso ma me wa ya de wate mienu me kwa me be ka sa kwa wo se na me be ka se ma me ye nyima santefo ma me fo so ja se wo ma me wa bon ho moden ememe ya bubo mudini ade be ma ba ku onu kwa no oyade ana kwasia no chese onu mu wi no obesi usu a chese wo te den kwa kwasasam kwa na te race course oya otrabia obi a sebe mpreduasa ya wo hawo abusuafie wo ma mete ase obi kwa ne ma mete ase wonya de wo yi baba betra de wo abotri aba betra se sompa de oba keka wansema ne ya ma osika maza ade betuma ya boa pa no ade ye beke Kansas nya mount ma na de achechira akwala no apart from that no unya kapre obi ba ma sika de minim ofosu me de pese ka cha akwala se esese ye boa maame no se o anya de akwala o jani mu e wo kwa bi so maame na ne ya oyo batan o se ye pantafo ma ne ma miensa sese kwa betra keke ka wonsam ne ade ye ka ba bia wonu ma mi di hadesi ko race course ye kwa ye se ke ba kwa ke meto because of say wo abobi na ma wadwen be ma na ma wadwen se be yes a ye ka be defend no anna ye wi ngusu su ti bia ncheme ha ye wi program na kwaku we ba friend say we se we lo abako e na katabi aba we nyako we abron ma scorpion nyako scorpion ade na yesa wo dia kura ni nam wi ntutuma bai awoi mu ko fa nkura ba wi asa mu ha wo mu sa ene na meka no me se ya ma me se wo ba katan ho wo ba man aduane padi enzo onye infection obi a we akura wanyale da me dwere ho amenti ase ofosu asema na mekan asa bo de wo ya wo sese no ma bi hwe me so obi bere nse wo wiase bia bi wonya kidney problem ne afuku anya ne ya wa so hwe ho so ye wo be ko doctor de hasisi ase ho aka e de na ho aka e de na menom ho aka uje no ma bi ho amenti ase okay uje na wusu esu na wusu me ka che pain uputu mutan akora ni nti wan kasa no ma aya me yase maame no ekebe beta busuane santi we na wote ne ko besa kofa fofora ba ne timi ane dadodo afa ye ka mo sifie na skeleton o baby enka se wasi new house enya wo dia ngrofo bi dia hwe atopon makobu no wo no se afie na ejifa ese ye kotum ye todwan fita ko kire ye friends yi na edan no because ade o maye ni mu no sebu wa hwe wa wotuwe tie ni ye pa na sese ni ye wotu mo dam umoda obi wetima ho kwase obi bu kwase wetima ba FM station ye kan wasam de ma men kasam che wo ye na ye busebusa nsem se oba no be ma no ye ode me tofam just like that ma catch am say sex mum ye nyai because crofobia ma na etan e so fo se me no wan Debi sofo ya sofo menu mi me kan kama oyayi obi nka wo se me no wan menu mi enu me say ye nya because nkofobia me na etan yo nkofobia me na te the way ya wo so nya bia kwakudi sie no
Me this year ne say obey yes abo na race course wo free ho. Oforisuo ana be man so. Yes say be man tin ho free no. Because one yan we on ne be wo sa kwasa sam sa. Ma me ne so ya ne ya wo. Okay. Ne so ya ne ya. Pokwa bena. Bra, menchia amasewa ewo fitamia ya. Okay. Ya dokronisi. Ma se wa mechia pa. Oh. There be what on shaft to dokonati. I want to say wa for dos wo. I'm powerful for. Menchia na ya so. Sarakoba so hwe chia no pa. Mam bra. Obawi ni din no. On say you kentenku girl. Kentenku. Yakate kentenku a. Race course on say a bonnet. Near the rub and so to near the rubber accessor. Kentenku. Say rub in so toya and from money nemu pa na odi me bra ne de. Efepa na sankrofo no mo hye sa da anim no. Ebinom omoni adwale abonsa ho. Osoro no pa na ofo ne 3% hye. Na ofo na tad na hye de na no a wawuragu ona de hye. Eno ano no. Obahwimwa obeba na ne nase asatim futuro asese nwuru asa do nam kokọ ase na wasa de abeda kentenku nim because a kentenku no eye ketedada ene se ho ana onye obi fom ye ato atwena ne ye da so ne bonnet eno onye dua bakosi a na de bakosi en fo kona na omuhyem uko hwe kentenku nim a ebi ma ye nsia enwotwe the same kentenku nim a because omukoba bla omuntra se ba kope omutra se no ma hanga omana no kotodwe ne kosoro pieto mu nhye bi ne frama nem se ho ne bomti be ma bi otwam bia no ohu de ekoba me ka ho asem life na kire wo e wo risk also me se me ka so be se ukwa omupejom na no sa wi a so koto so mu tetete wo no mu a awie odidi a adwane sini nsem na ne kotodwe ne hwiem na ye se frama no enam se ho etisa wo twam wo mu twi sometimes mo twi pagian ebinom a mo twa bobo ye ne binom ena mo twhwe belo no ebinom na je seja we ba obefa nyese nyese mo one boy o dabi omo ememma nom dodo no obi wo no mo memma be nsia enso ana nwotwe edu no ho etu we ba no obebo ne pa we ba no obebo ne pa ebitimi bo ne little case ochi opejane na no de afa no wie no man bia 1 cedi ai 1 cedi job o obi oso a yitoret na chiri hono mo a no de nafa o wie a je koto joto breme obekokoto joto be ba na nipa ni wo sa na ye wo mu race course wo na Oforisuo sa race course wo ne sa asafo me fa asafo nkade kegetia sa kuran ebinim fe enso efinti o ma dare bolan for force efinti omuni abodan for sebe ebinom ni abodan for yina yepe se wo so sika mu de wo obi achi a untwa nam efi na abawai na onye ni hwe ma nye yie odire kotere fie obesa ababak efi se hono no masala land Accra stay by plan onega stay cool Accra stay by plan. Kumasi stay by then. Kumasi stay by nature. Economist. You are an economist. I don't know. See 1 city. It way 156 mudo. I 1 city. Container nature nya pejana nasi ya. E boom pa nya man 1 city because kokoto joto mu no. Come na this year no. Eti eye dodo na so munya kokowura honma. A hospital na wo no e sex ene dwoto ne nsa adwale nka ho se me kotobre de yima motom a se kene ko wo wiwie no enim bisa ordinance dote na te sa do na kokko asena efina na ode ye ne ho dwuma na ode nam eno obi wonu ma tad ba ko pobeti ma chene be 20 years no what risk course ho enti ma me ne wabre na baba wo we nka hu se wiase do ni pegu obia no eno na wotwa na ka ya baba wa tuntum seyuo wo de kwa no ye public say ebinom na wo sori adwumbone ba otrim we ye no fa we no kotra ye tufo na wutwa tro na wurawura wa sa boso akoto dandane okay enye kohwisem enwawo
anya asasem nyame anya duma bia babia beko na waso we na ehye eti ma wadwe we nya dwen papa ne gya dwen fi no ne ko pe wonso na ton ko patare change no ne pinso twale ne tress hu se babia odu no pem ne gya se we ba na we ba abra enya we ba na de tro e de nam woni we ya wo enso so de kitwo we esa commande ye oni pa ne jai e de bone ne no adwen bone be pa na ba otim sa no sa ko wutade na ntenanti fiche na wo shan ba kopɛ o twa mu se bla wo ne ma do me na me ka kire wo I will tell you Udi agona ni miti dai na ma me okɔ hene unya busa se ma me okɔ hene no ka kire se bla me kɔ fie oduru fie o se ma bla se o se ma da uti bete abra wo so ni mu kwada okay eti jadwen bone no okay na sisa wadwen ne obi nyambe mfa obi sumu a ne besi wi a ebesi wi won so obi na no ebe keso ma asemato hwe hu ye abrotia ofo so be ma ewi asimu ni pa bone for me ehu ni papa Sompa FM Sompa TV e baye Dr. Blessed Foster CEO Edimatera One Media onene mpanyimfo DJ Tofia koye chiemu nyina na anwumre ene omahene yodubu achemo onse ehye adwumedie yase adoye ahye wonom basatiemu ma ehye wonom anum kura na wonom eyima enti obia wo hɔ a na ebia opese ofabro nya ho reklakas ababa always wo ye trofo dada for one hwe na akohia na obetimi adi wawu I tell you she first day wo ba office ababa we ma meti ni so wo office ho ose ne bani ena oye so de se Frederick ena ne ba no oba akwada ne nhye top ketewa bi ne si akwada ne bo ha on hye pieto mpanyimfo mani mu apampese kwala wo mobi ena ode na kosu akuma sa akwala no ena ode ne nam saa akoto na ma reho na wo ya sure sa akoto na no de obaku yesu nim kasa pa what also honto ma be fa bema adana ka me oso woni diye enu afre nu abepem ene woni diye ena jam ketewa bi ahya me ho me yise me chense onkoto kenke bi wo ase ho mla okọ so no yesa ma na kes kasa won fanko oba be ka kire yesa wone Frederick ena anyinse no okọ ye no Frederick say onyinse no odi o ma no 2.5 so fanya abortion ena odi dwane ba race course ena odi beton so ena Frederick na wone na wo ena won hwe no o se ne bani Echile ne Frederick Kasaya was a firstborn. What one wa omi ensa firstborn. Ena ye ne ba. Akoda na ekwa 7 years to say 8 years. Na ono kura mpo no onye sure say ye ne ba no fi say akoda ne nya 2 years na wono kwa do ho no. Okoto be ma foforo ho. E ma be ma ne ye allegation ma be ma no ko try squad. E de mo no Frederick no. Say wo ba ne ba ho. Enti fi Frederick kan say onye sure say akoda no so ye ne bent no. Ono so kura mpo agya ne hwe. Obetra se no wani mobobo se bia wisia me se kwan bia wu ye kra mani mo anya mobo sei what ya se obetra se odutu anoma ho de ba be kire se e be se anoma ba nie se ya so kwa na sa chenchina betu plebe de ne hu wo betutu momo ne de aba ba hye num enti se nye se Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadefo ye yi hwehwemu si ase a na ka wo de ya chenchina be da ne ya so kwa wo de na ya be da ne ya kotokore na ka okọ free hwe ya ka cha mo Sompa mpanyimfo mu ye eja basate adoye wom na so se wo ba ase nom na sa wo de plan B na e ba ase nom is better for you so be san wachi ana so be sa wadwuna won si ase nom hwe na ayi ya friend so wo hini ni ababa wa bi ono so de ne betena ho ada ene na me pa mo chama ya mbone mo fa nche me wo ma mete ho ya wono wo si aduane nye ne na oba besia wa ye so ma me wo si wa ye afuo ye aduane de eye sen na so what better say na race course ablabo we say the any economics yo e fa ahudie ne wo ho so odware be konso ni okotonso ni ba ya no wa be chia ne ho ato ho na from e ho so de from afa ne ho net na wunya mosquito no ana se ntonto na de abo ho ban ablante na okoshishisha okonum wi ni ba na odi abesi ne so what you say wo poma twade ya woni nikamu a na baba wa nani age no aka na to ho wo ma me atuna na mo abasa wo befo wakọ na kuntu wi da ni chia na ekọ wo de anya kola ne dia no wo se ne baba ba akopẹ no wa ba befo wakọ mpanyimfo wo so agiska wakọ akọja ne kwa oji run about
Just when I found who dear, or be a show so. I dare me, mammy, and I was in my first come a fear. I dare me, mammy, may son or Juma a treble of a miss Juma. What tonight you now boil my crown pona and come to me ashon crana may be a so. Of also a cabbage acha by an say. Also son a brabo. A brabo near Siacha muye, snabebonina ede. Na brabon baby a drew no sawan sheye, no amana near na ho. Onyamru baby, onyamro 25 for crowd ne nimwa. Elsewhere, wa wuma kuma komiensa. Wa brabo I say o de tiasenum. Yankasa what tiase na so no, and ka wo ma mencha yanka nye sei, and anka what ye. Ya fast da man ma mani se mienu no kura wate wonom. Okay. Now to send to ban mo brabo pa, na man na musi so a, wo wunya 16 years so friend me mama kuma 5. Ube dura se na minim be makra na entro kwa na betwa no se next time nim na ba ha se no pa betwa tro wa se no mu a ye do be koso me police station mo akwa dem what eti wo ma mu yesa no mu nya na baba wo sacha na dwo kwa no ma me ho na ne ma mi nso mu no mu nyina kakra be ma no so a wo no mu hwa nkwala no so no ye be hwa se ye betwe wo maba amo matimi abehwe wo mama na mo ntimi nkofa akwala ama wo mu se ababa no otwe mpra dodo de na so no Frederick or say this or your DNA test on shada anya sure on the open DNA test on first camera nyam ya me adma next week ekrampo no this week and I say next week e be kwa akoye bi to also so no one more na ho no mla kra na ye ne ba ofa na nhwa no so onye ne ba so a ye DNA test and be until then ne de e wo so hwa akra ni no e mema ne nyina be twe o maba no ma be hwa nkra na baba no o san kwa ne ma me ho no ko ba bla baba no nya de o cheche no ho wa ha se no me da ase okay ababawa ho ye ohoye o ma me so kasa bi wanum ohoye o se mirika aka jo se wu twantro na kanokore ada na ho fe na yesa wa na ba ya na be ma no na ka se momra be ma no we Oji ni pe woko oji ni pe woko yi woko gala akwai manso galamsi ababa wa we me wura ho de na me pese me ye no no bibie manu ya na mate voice bi se minya no adentina me kasa onso oba ye ni nyina no ne ba no sebe mpraduasa sede ne ba no ekwai bi so no wadi dem kakra no eno na opese wode ye ejina so se wode ba bedada ye awo ye nhwe no de Asem Mpe Nipa ye ba ye no ano ye wo sa cases we bibre but wapaja ne ba no nsa no na ama ehu aboye na ye wura ho na de wo bia ya paja ne de ama no ena nwumire me ba ye no nim ye se ye de ono na ebe konframa mu no kam ye nam ye be gina tumi bi so na ya sere mobruhu ade ne de ama wo mo efiri se wo mo saafo we no eduru ba bia amanfo neglect wo mo nti ya na omo no omho kire wo mo ayi society onse ne banwa sebe mpraduasa sede ne nsanasi aye no ena manko maternity ena bema na nhweme eto obeso ode ne ba ne yare ne gina so ne yehu kwan ye befa so na yehu ne mobo ne aboa no enso se na uboa ye wa akoma papa ye de ye adwuma ye ne akokorowa na ye adwuma na akorabo na aka no kaketecho wa aka ne ka bete pawo emfasa na nte emwa wa no cheche ye kazo na wiya no na wiyi akiri won wanim gu abegu ase wa ha tie di o ma me time wo ka na asem no kra no ka me baba tu agu ma me no so se wo ye sofo ba na se wantumi anhwe wo ba no anhwe na na e de nyame be na asom no se me de ko ho a ka na akoda we kra no ka obama kuma se fo anwunu me ne hwanim gu ase wa begu ho wa ha sie obibi a akoda no na sebe mpraduasa ye bepa bibi kakra na de bema akoda na ye de ama akoda no emom ye bema no ntoma so fa ko kyekira akoda no ye besre se abata bi wo ho a omo ewo sa ankrofo bi asebe mpraduasa omo di demu a omo mfa sa magina so ma Asem Mpe Nipa se ye nya pifo fa ma wo mo empo kakra ye de bema wo bia e wo se aboa no ya tabiri di akoma wo mo omo nya sa na emo wo mo
hwani gwa on wani gwase nyame na be use krata eno kira se mrantia so amoni ababa wo wuye mo mama mehwe no ye be besere mo momra se dia brewati aka ye no na mo mehwe wo mo na ron so ko mu enyo no kwala bonisem na ye no ne sene na eduru ba bia obetumi asakra yesere mo ha because why did ohun no Oforisuo you want no maybe wa mama no wa fight say o person koso because mama no why dey what mama no dey why ni nyame djuma na ye kan odwa obon pu no wo ba wo so eja na enkola na mbɔ ne so mama na eja bɔ ne so no akoro no na pere edu mebi ho no ma obi betra obusa se na bu abere wati ayan so obi aso so abeja akoda bɔ so akoda ya akora bɔne kora bɔne na ya no odi ho won ti ase odi efra aguna sama ton se wo boa wo antra eti wa je kan ye jiji sika bia no ansa ka ye dan de amanse fa kofka wo so ta ya adu tambu ho no ma ye besre ade a wo ye me no eno ma bia on na ababa we se hwe no ma bi omo odam ya hwe nani da ho woto me se wo besa kofa nyi sha ba kwakoi na adwe nyina ne se awo sompa ye beji sika man sisi a awo kwase wo beta be bi to gabi si fitamu a wo twan anya ye akwa na benya ntoma 21st clinic or sciatica experts na 21st clinic ba ye na abasobodie pinu a ena woche eno ewo Ghana ha na usisi eyo ya efa usirem akofa na kokom eduru ba bia ya na woto ase no ankasa kora so etwetwen a enya asem keto akora eno ene sciatica yade no na sa sciatica we ba bia yetumi etu ase 21st clinic nkuto 15 branches ena ewo man Ghana mu ha na yade bibre biada wo de ko wo maso ye so obetu ase na wo de ama laboratory scan ni fidia wo do pino a ena 21st clinic wo de wo fa santity yi wo nyina dem na sciatica yade no watu afiri so sciatica yade ama nipa bebre no a academ 21st clinic ba ye no wonya fa ahudie yefra 21st clinic ewo ahomatufo weso na ansa na no kumase ha no ehwa overseas na 21st clinic wo afa radio chemu ha wo boase ubehu no akra do metema behu no kaso atakwata kurade kofodua kokko sunyane brekum wanchi tachiman enkranza so ubehu wo mo goso debisu dwabo so 21st clinic osinyemenie 0540311311 0540311311 na ye proactivo bitters na enye mrosa sa proactivo no na amafo age atum spices na herb no fruit no ayemu ma setinkom ma ne no ma eboa wo mu ye papa wo bia wo kidney yare diabetes yade wono ma proactivo no bia ebeboa no ye papa na proactivo to ano we dey mu chimu do we take me along weno ubetumi dia koba bia ubotom kura ubetumi e dia che enya asem keto akora chief producers ubetumi dia so ubotom na omo se eboa papa baby atonsa tunsa e wo man Ghana bia da benya proactivo na wato na dia dujuma FA Masters Limited Obasanjo akwante poso nkran ho ena pane dudu mu a ubenya de every 0246 270 221 0246 270 221 na mizo oni ni nwa 5G miza sankrofo we mienu wo mo yentafo na mizo ne 5G miza ensankyira ne nkuto na wo mudi e wo man Ghana mu na se kwa de mahunu se memene da wo de ya hwa yi ase na bo se mizo ne 5G miza konkonu se gugu ase ni na chesa manfo agi atum na manfo chese wo de yi a wo mo hen ha wo mo ye papa yemra sompa front desk na yemra mebusa mizo ne 5G akira kwai se de dwumadi ahodo bia no aponto abadi nto ni girada ye de 5G ene mizo ya ebebo ye papa Ble Enterprise or wasinfosu habitat big time ono ena ajat sine na so se winiba mankasi masinfosu ene twifo praso wo pebi every samia we nyina so Ble Enterprise ubenya bi e de free ho 055 830 0306 055 830 0306 yako ble ho eno ene bema yenya bi na abawa supermarket ewo mazin post office abawa supermarket ye konia kwa kotobi wate mazin ni potem nyina da ko ne kokoto mizo ene 5G meza ewo abawa supermarket 0242 737287 0242 2737
287 yɛkɔ na yɛnkɔnkɔ tobi na enyoma enkonkai emfamae mama Esther supermarket wo abuakwa ene Baptist University no ene bɔ ho pɛ yɛkɔ hɔ ne akwa kotobi enso ɛwɔ hɔ na yɛde adi adwuma sɛdeɛ sɛ na ɛfata sɛdeɛ baba wa no timi abetwa ntro ɛde akyerɛ Asem Mpe Nipa yɛne abadwafoɔ ne yɛtiefoɔ nyinaa no ababaawa no madi ne ho ya papa saa na wiase nipa te na ababaawa no abewatia yɛmpagya ntoma no ntoma na ɛwɔ sɛ yɛde ma ababaawa no enie na nso so no mpempi no kwan a na wɔfa so ababa betwa yɛ ntoro no saa ntoro no yɛ amana ntwa amfa nkyerɛ yɛn pɛpɛsi pɛn yɛsi ne pɛn ai yakasa ontena ha se no monso nke de ntoma na ebe ma no so ne ntro no ono ani tibu abu ni fonti wadwane ko ai Asem Mpe Nipa obeba abeje wa meje de beto no race course na yakwa akofa na koma ne maame na ya hwe se mema no soso no wo betimi aba behwe wo no ma se be ya maame no soso no obetimi enya ahomeje kakra maame no so tie na ma bere wa yabi ye da na se na mo kire nyame ya doma ye ne be kasa na ye hu kwa pa ebetimi afa so na asumdua ba fie nti ambo ochena ma enti abrewati anim ye ne be kasa chena empempi no ya na omo de Asem bedan ya womu a omodu oma ba no ne ya na ye kotata womu we de sa baba wo no ani complainant ya betata wo no a wo de ba ha se no ya sika na ye sika no fe no etwa ni mu twa akire anti nyame ya adom a ochena ne ye ne maame ne be kasa na obi obeba ha bia nso no ye se fa wa se bra Asem Mpe Nipa na bra oba ye hwa wa se na se no kra na enya aye to kra na akwada kitawa we will consider you to ba pofa wa se no mofo so we ya akwala na hu mobro ne ye mane tuma akwala ni nti ye de be kwa kwa no akumene na di agora nti ne ntuma ne ye de be kwa kwa odi aku no ko bebu microphone na aku hwe akuko bebu microphone ekofa course ni bi na ye 0551931931 0551931931 said ababa wajemfu ano wasi abetwa ye ntoro no obete pawo yetiefo na asem obehu ne no hello my radio set ne kwa from Wadaroma hello Udi baby afefre yes oyibo na sileni yetie oyibo to na dia to musu ya sani se wo mra samu ase oye scorpion musi masesa omema no omumu mani nawo ye tu omufu a omuntie na dia we die ne bi so de adwuma na enam oh yeah o de adwuma na enam papa no ni tamu ye nkola na egu wa na you saw the one animal who call race course for now. Yes, form basa contain an eti. Now we one. Okay. Hello. Hello, Mr. Okay, takrade for you now, yeah. Yeah, we got you. You. Get you. Hey, Mr. Abano. Look, when you race course, class for 1 year race course here. Race course be dia agbara for the watina. Aba se kwari race course a escafo no oguo. Uti race course o kuma se woman was the 1 year race for wo. What to also for my one. Don't clean over my one. They will clean as time no. Don't clean over because race course escafo na so ya ko lufo. Be se abara for da ko isano. Na one. Woman is kan ko na mo. Na won ya ko on fan share ba no. Okay, hello. Hello. Udin baby afrefre. Mr. Dapa ni frefre asenia. Okay. Yada masipa my mama abaya no went mambu ampa yeso. Maya de pa. Kade ne de ka ko chifa yeso. Hello. Udin baby afrefre. Le kata se denchira. Okay. Acha bayan semana kan de nyane kule. Ento pa na we nma obucha. Nfa ne body nchen. Ayo. Yede ne body a che no. Hello. Udin baby afrefre. So me di dia dia. Oga sefri dia so. Dia so afa de ncha be dia. Oi, na de ncha fo asan so mienu sa.
Pato abaya nanko wa come catch and say, lawyer no, only the appeal is on top of me. Thank you, Mamma. This is the market. Okay. Hello. Obane die. Oyazani. Say I'm over the name. And you discuss on Guano, baby, contain a room. So I want only a bit okay. Hello. Hello, Fozio. Ya bema ya ni ada honya so mba bebu ye. Yetio. Hello, Fozio. Pani pa mitio. Me pacha ye frame them me kete chuba. Okay. Fozio no kwase me se enne obia wodi de person person bianfa ababa yi asumi mfanya chiade. No kwase ka se Sompa wa ba magana manya sanchemai. Na no kweto do na mo de mo hwehwe bia de ba obia mu enti entlo fie bo timi fa won sense mbasa bi fa Sompa o be kase ya bi ye hwehwum e kwase na mi sha mo kwa ofuso mi se bebre. Okay. Just ababa wan ne ba no ensa ha no ne nsa no wadi dem kakra enti wode ye no baba begina so na just ye hu ni mobo ababa wa we pa. Hello. Hello. Udin baby afrefre. E pa te afre na me de kata se do mo ase. Yenko. E pa te abaya ne de ko o ya do gwa fe pa abaya me ni ada o ya ma se pa. Ya me ni ada ho, ye ni ada ho pa. Hello. Hello. Gogu nyamia die wa fofie baby ababa wan me nunu free ba ye no. Hello. Yini ma jeso akwa bone pa o se boko he ya e na na ti o ya kwa bone o ma na ye bia na kwa bone the free has it in life man what you me catch man no ma ba. Okay, last caller. Hello. Udin baby afrefre. Sorry, so kaza ti oda. Okay. Okay, ena yadi besie ababa wa no na adwene kire ne se yan kasa no em se hwe na TV woni ba bi eduro wo mfia grandson ma ho yeso papa ne firi ho e ho kra wantena ho hwe kwan aka ababa wa die be fa so na we mintumi kan che se nyame ntua ne kanti no mintumi kan che ne sa hwe Sala na Gas House and Event Center yenko dawate yeda na ho yeda no so no na ade chi anopa breakfast na ye ready wa work no play make jacket door boy na ye ko weekends no ne akwa sa live band no ensemu asọ̀tọ̀ aduane asọ̀tọ̀ ye ko ne akosan kwan ye san kwa kwasi ada anopa efufuo ni mutuo yenko ne yenko dibi nyankyere ne ase IPT wa police station ho no a wotra wo mo junction no a Sala na Gas House so nyemini 0540942916 0540942916 yenko Sala na Gas House na dwumadie bia wode aba Sompa TV ne so no se wonim yi ana wonim tire ho adwuma etire no ye ma ne ye fe pa bra ne beji unsa no audition no cost form so no 50 Ghana cedi bra Sompa FM ha oba front desk wa omunu bedi nkomo akwachire se bibi na pa mu enchiremu a frɛ 0553198282 0553198282 abirwatia ofo so be ma ye ka che obi owo hawa mane mesro entena fie na nya hohono ane se wode wa asem eba Asem Mpe Nipa dwumadie fo so e wo Sompa 93.1 ene Sompa TV so ye kira kwan no e wo Kumase Suame Sheffield station ene no ene share fence wo bomodi ane bra na se frɛ numbers no 0546883287 announce 024358 another 5878 0552094593 mubia be frebiano ye bejo so yes so de happy birthday way every abrampa nana mesa abrampa chen was say on one kasa no yonko bremom ye friend ma Jane ne ba ya ye friend no Belinda ni mobuaten ene na wodenti Belinda wo ma me ene abrampa wonom so mo do papa ye yakopon shraw na ono munyin cha hoden ni apomden ewo
wom na eno achi nso no wey efri asante asante efri crow from downward Methodist asafo na owo na we say happy birthday enko Efama Joyce Anai Asanwase Methodist Youth Fellowship one no so wa wosomunte no adai Joyce de ne picture na mo fan to so amaye Joyce yakopon hira wate omo onyini kire na omo woni so ade hu nyina so emremu omo mpai bo ye de wakoma so nyina no britia bi mo onye Efama se be ya brabo no ebe wie wuye happy birthday to you yenua ba ya friend Joyce Anai. Yes, sorry na charismatic Canaland Ministry International founder and leader Bishop Atrebu Okofa by no na say heaven why you so pe bia kodia tie papa we nkyere wate efri say waye no hukokrumuti se usane kyerɛ ho a untumi nkɔ agane nkyɛn da biara da sa charismatic Canaland Ministry Bishop Atrebu na nanwumre yi mekamfo na media man sɛ nyadaagye ne tie no na hwɛ sɛdeɛ wɔde wobɛkɔ agya no nkyɛn yɛso de akɔ die nyame asɛm so mu ohwam na Bishop Atrebu wɔde ebrɛw ofo so bɛma me ne mapamfo obi biada wɔboa ma dwumadie etimi ɛkɔ so nyinada asedan kutu na mede ɛma no krupo twɛdia mpaba sɛ yadom hyɛ ne wani monyamo a wɔkyena da so Asem Mpe Nipa yɛbɛtena se ya me ni anawa baba wa wi ko baba babu yɛn wɔyɛ fast yo Bishop baba wa no wɔyɛ fast yo wɔyɛ fast papa mo yɛ hurry up ya ko yɛ faster ayɛkɔ na entoma na yɛsɛ kɛde ma no wanye ya me ba no me so I saw rush AC for me awu dwane abelwati aka so ma police a che no fusi ma police nche no omo bo adwuma nyame Osei Aboagye me ne mapamfo yɛkɔ long time God the radio say we adwuma pa Oforisuo bema ani crew ni nyina eye nyame onhira mo omama hoden omama kwatenten na omama yonkodro tumi ani ahoden a obetimi ede asome wiase Ghana man ani asante man God safei na wode wa fidie